Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia ia tātou alalanga fia fia I le lii
ia tātou alalanga le papa o le tātou o la tanga, ia tātou o atu i ona luma ma le viinga, ia tātou alalanga ia te ia i pese. Mātou alausu ma le loto fia nei tai ao lo mātou atua, e alanga ina o lava viinga ma mātou pese fia, a wā o le nei lava fo i tai ao fau, ua mātou moni mawina, le siri ese o lou lava alofa lo mātou atua, wa mātou alalanga ma le loto fia ma mātou whape atu e le lei lava oe lo mātou atua. Mātou wifo i uluma nei tai ao, mātou tau lo siri ese, ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua au. O le atua siri ese o le atua matautia, o le atua lava oe ma malu, o le atua oe ma mana, o le atua oe e pule au i mea malava. Le ai lava ma se e tusa ma oe. Tu mau lava lawa lofa i le liu fo i o lau wha maoni ma lau wanga le lei o nafi o le so tai hao. E o lava ngata anga o mea o malava. O le tupu lava oe o tupu, ma le lii oe o lii, o le atua oe o atua e soifua ma le vavau, e o lava i le wha vavau. Le atua lava oe ma lia i mana oe me le lei umalava, o le atua oe la eili vi ingo le malu o le atua oe pulpulu, e le matango fie. Ta ba whaftai lau mea lofa, o le ola fau mātou maua nei fo i tai ao. Whaftai lau alofa ua, tu te manu whai ngā malolonga sa tofa whahai o tangata o nei fo e whapopo nia sa fau do lato se fua, mara mātou ni yola, o mātou au lia le nia tofi o se furu ia yaso ke topo le mātou fo launga o le nei fo i tu sanga. Mea umalawa wa whaia mo i mātou mau whamunianga o mātou maua i le aso ma le aso, lau pule lea. Mātou, malanga o nia sa fau lo mātou atua, whamole mole, tau te mai i le fo launga a whenei, ia manuia ia whaiva le awhiangai ma le tino, i le nei fo ia sa fau wa e au mai, ia manuia fo ia malolonga nei mātou whanau, o le tuewa yaso lātou malolonga mai a ongara ni vai taimi, ia te pena fo i nei whanau, ia wale alo atu mo le lota maitira nei tau sanga, whaonga ine i lātou, o ni mea whaingaruenga mo oe, tau lo mātango fie ma lau whaonatanga e ala i lātou tau loto, o tala whaatino whapena fo i pespesenga ma ia fo i erivi inga i ante oe lo mātou atua. Maria le tunu pele i Samoa, whapena fo i nia tunu o New Zealand o mātou nofo Mawai, ia whapena fo i atunu umalava o le nei lano langi le tu mai mo panga ma le tapo inga, na ia mātua tu asin sino le atunu i malo mātou malaora nei yaso, te tolu waina pe lātou le māwhana whana o lo walofa e whafo si ai lo lātou si fua lau le tino, a siri lava e le anganga. O mea umalava o le amwhana mātou whaia ni yaso le whtalo loa i o le atunu o mo le tangata malana e whai, ia whaia lava ina ia fo i le viinga i ante oe, ta mawha manuia le tautua, a le Radio Samoa nei yaso a tō o mātou wole mātou wala au i nei mea malava, e ala le swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātou ori mora mātou whaola. Amene.
lo tamai o whaafitai o le vi inga langina la whai pese le korisi whawhaia o ngai Samoa. Tau tuar wale Samoa sfoli mai vitolo a mo sauni mai mo le tāro po kalawe maro le tāhau nai se koneo. Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. In this update, the retail sector is crossing its fingers the OCR cut will inject life into the sector. The Reserve Bank has cut the OCR by 50 basis points from 5.25 to 4.75%. It's in response to subdued economic activity with weak business investment and consumer spending. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young says some of their members are reporting September sales similar to COVID times. She says many consumers will be fixing their mortgages on these lower rates. It's going to lock in some benefits for consumers so that they'll feel that they've got a little bit more cash in their pocket. The police are cutting almost 118 corporate staff to meet the government's cost-saving measures. They'll also disestablish 135 vacant positions. At the same time, 80 new positions will be created, which will create a net reduction of 173. It's estimated the move will save police $51.6 million over the next 4 years. The big days arrive for Wellington City Council's contentious airport shares sale. Council voted to sell its 34% airport share through its long-term plan. But since then, councillors have flip-flopped on their positions. Ethan Manera reports. Today, they'll vote on a notice of motion to derail the planned sale. If that goes ahead, the council will have to go back to the drawing board on its long-term plan with dramatic cuts needed. It would open the door for potential government intervention, with the local government minister saying failure to pass the budget would be a significant issue. Charges could be on the horizon for a man after the Australian government waived his diplomatic immunity. The man was allegedly involved in a fight in Wellington last month. Police say they're continuing to investigate. A fresh set of wheels is hitting Dunedin's roads in protest at the government's decision to scale back the city's hospital plans. Mayor Jules Raddick has unveiled a campaign ambulance to travel around the south and potentially up to Wellington to deliver their messaging. That's news. In sport, Joe Root has scored an unbeaten 176 as part of England's 492 for 3 on a highway in Multan on the third day of the first cricket match against Pakistan. The deficit was 64 at stumps. He needed 71 to surpass Sir Alistair Cook as the country's top test run scorer. Root now has 12,578 runs, fifth on the all-time list. Supercars driver Andre Heimgartner believes a format change next season will appeal to motorsport fans. The series faces a makeover by splitting into 3 segments involving sprints, endurance races and a finals component to determine the overall champion. Jurgen Klopp has been appointed head of global football for Red Bull, owners of several clubs including franchises in Leipzig and New York. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whātulau, mau whātalofa, mau whātulima fo I lewa tele lava mara whāloalo, sa mola wate no pen helpa ia mara mamalo lau whaafonga angara nei tai hao sing sengi ma lola mara sui fua maruia. Whamalo fo I lea tanu ia le folau o maia I nā tātu mo ia ma tātu mo o ma tātu whaasao le lofa siti ese o le tātu ma taile langi o le wato mai langi whamunianga o le tātu tuaela lo tu sui fua mara mātu mahalosi mara nei aso
o le aso fau o le aso o whaia le tua tātou ti ori matātou fia iai pat patia le anga lei o le tātou tapa o siri le langi mo moni malo tō si fua mo le mātou malosi o tātou fisi le whai manua le o mala nei fo i tai au fau fo i eluvi inga i a te ia tau tailo tātou tua le tātou wholau wana nei aso ia ma tātou wholau le lao lona lofa o tātou iai nei fo i a stofi hua se furu iai aso o katopo o le tātou wholau wana lua awhia lua se furu ma le whau si mai la wha whonga por kalame maro le tai au redo Samoa se fulima ni ba toru amo ni o wholau tuli tufunga te tutaloto wha bena foi na tāsho ba elua insini o Facebook ma le YouTube o redo Samoa se ron tasi matea ma le whiana pesta Algero sia malto o na nei tavaimeni te tuaina ai se pa iele tula eiva i le tai au nei ni o wholau ma tāsha ba lo le se fua ma lo le usul nei tai au Malo le usu la sunga tawai fa pe foi le sunga ya Natasha le nei tai au fo vi ele ali le o tatou feiloa i lo na nga le lei fa talo fa tua ile pa ia mawalunga Samoa ma lo le soifua manuia ma lo le folau Langi Maina la sunga la wa tawai le nei fo i tai au ma lo le soifua fa pena fa talo fa sunga ni fa vi ele tua tatou tua le nei fo Samoa se ma lo le soifua manuia ala fa i mai ele oli mal fia le nei fo i tai au fo talo fa lava ma lo tātou whaitau lia i tala fia o le nei fo i tai au fo o le talo fia mua o le soifua le tunu mo le tātou wola ia wau le nei tai au o le tala fia na whadetali le OCR na fi pola tulanga lo iai te lo si fia to telo tantou a fa ele si fia to telo le tino la ton fal pokala me batu mo oe ia ni so tala fia mai la nafi ni so tala fia li poti la tamal tulanga i elfi na wa sa moilan sit seni tonu New Zealand la fa ilo fo nei vaenga ia te a fo fito la no nisi fo in final la tu follow tele nisi o li poti tu mai la so nafi ta to pokala me ia o tala fia o mana te lo la fa fia nei la no ele fo tai au fo ya o ke la kal fia ole ola mai le tu tatu mo nei tai au amen ma lu fo i nei kai au ri fia mo mo ka ka de kiu ke nei kai au so o e ke lo alo sa ange Você escola aqui. Morning security guards. Ma skula ki. Ke lo as skula ki nga boil po ako. Se nga ki lo gol po. Via foi na luenga na security guards. Ma lo. Fa ta lo foi Korea tanto ave Korea, ma lo la se fo, na mali la pe pauso, fa te tele la le fe mal nei tai au. Good to see you brother. Na lo la fa tai mo nei foi tai au. Fo. Dai mi don tell tau mo oi ma tato uma o nei foi tai fo quatal fito le tau nei o le fata fito nei vai aso le tau klame a reto o le olo tato ma lu o tai fa le ngang fo na ya mo tato nei foi tai fo today in history tau ba vai par mena tupu leses fulo ke topa o le taina ia le fitu i le tau nei telefoni ngara Britania pe tau fitu i le tau nei o nisi na tau klame ya mo le tula mo mo po klame ma le tau redo Samoa o le tau le poti amata mai ngola wala nei foi tai fo tau ba i le tala o le tau O se tala fia whailoa mai ele waka kotahi Auckland Transport le nei tai au le se whaalave lave so longa le lei ma saunga le mu mea umel tato ala sele nei au ki lani pau lava le tu alalo tato polo kalame ina ia usita ia tai ala matula fono i lunga ole awala ma ia manatua whaila fuspau tato urua ili poti le na i lunga ole awala le nei taimi ole tai au tautua Radio Samoa tasi 5 amo ino tula i mai le taimi lea ua 2 minute te ai leono. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Sa vai ngā matala nei le tala o le tau nei fo i tai au fau. Tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalaunga a le Radio Samoa sfontasi o le ina manu lu i le nei taimi o le tai au. Winga wha mawina o le tau. Bo le nei a stofi o le whasolo ina awa o le tau e pa o nai wanga li so taimi whasolo atu na langi le leile o auli ma le whiawhia na nei angi maria ma le savidi mai sauti si sifo. Sifuru ma le ono maurunga na maruru mo tātou le so fitu ilona mawalalo. Tai au pe au lia a le whasolo po ina awa o langi le leile tau le telo wahenga au kilani tutusa le leia le maruru o nei ma tai au o le wahenga yon tuatu o le alangi le leile tau le asto nai
pa uti mole salang de lelia sang fua solua solulu o le yaso o loma na yatu ua tuna mai la mai tau fa mo bonga o le tulanga i le tau o fa matala ia te o nei fo i tai o fo Panga solo fo pokalame malu le tai au le ataro pa vai tulanga i le tau tolo isi vai ngor sila fa pena fo le tau i Samoa manisi o vai nga o le Kelopen tala o le tau Radio Samoa au natua te ofa no local taro company le So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu au katopa e anga va uma i le se i e te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiele i le aso loose tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tulai wha atali eise tali e ia inga wha abitua Valau le Pacific Finance Limited i le Oval Chelau Fitu Fafa Lua Fitu Oval Chelau Fitu Fafa Lua Fitu Se folo o tele tulai ono se mai lau whafonga o le lui tau mo oe ma o matato umore nei fo i tai afo. Funa ne avanoa was fa poponga tato por kalame o le luitau mo oe fia fai tau ina mo tato tai ao le nei po le nei foi aso evangelia luka lon tau po 5 ar fai upula 5 e mai le tala ar fai upo 5 tali mai Simona o fa pe mai ate le ali wa tole po tinga ina i mato ele ni me o maua a ona o lau fetalainga o te tu wifo i le upenga. A ona o lau fetalainga o te tu wifo i le upenga. O lau tu ar wha malo si mo oe. O se lu tau fo le mo tātou. Pe a whai e uma mangata lo wa tamai. O la le si me whai. Pe a whai e muta wa uma lo wa tamai. O tala le o tala pe teru. Master, we worked all night and got nothing, but I will do as you say. Ia e manatua, e umalo wa tamai, ele aulo wa kamai o, e ngaka, po fea le fai mai wo le maua lunga le mea wo o ia lo kamai, lo wa kamai, awange ingalo ya tātou, e iei le muta anga o lo tātou wa tamai. Ave valele, ave pasi, ave taxi, ni oe. Fo mai, loia, suakusi. O lea le koe ngā kamai, mal koe ngā sila fia waka ko mua lanlangi. E longa mukaanga. E o fo i le malosi. O tangata ia na te utala e li tala lea. Masangi man ngā kaifale. O masangi ma le tūlanga whai ngā whaiwa. Ai whai mai le tala, wao le po li se mea. Ona fai mai leo wa savali atu, wanga atu Yesu, wa fisiri atu. Pe yeini or fai wa mai leo. Wao le po. Kala ngā pete. Wao le po. Ona fai atu le leo. Ku leo penga le loko. La fole i lesi ku. Iar kala le ve mai. Wao le po. Mako whango oka leo ngā sambien. E leise mea. Ae. Ona o lau fai talainga. E fai na e fai al taralna. E whaina e whape atu le atua. Ona o lau whetalainga. Ona o lau upu. O le asu iei. O ati ute ma whaiva ua wala uina ai oe. O anga luenga ua o tofia ai oe. O e sau masou ilo, masou ata mai tele o iei. Masou malosi. Ia e manatua. Aua nei ave sea lo whatu tuanga ma lo wha moe moe ngai le tua. A vea ma lui tau ma wha marosi ate oe i le nei aso. When your best is not good enough, turn on to Jesus. Pe a umalo le lei mangata lo wata mai fe sili i leri. Ia, wha muria le tue ate oe i le nei aso
ai mai se o la ua unanga i so se matata. O le suafo Yesu. Mene. Ua e leo leo inga
Ua a mene alo loto I upo pese o kini loia o lua ai makua I le aia ma se me se le pese la o whaalongo I whaamaoni a le alofo le tua. Yes, umalaba. Kau ki le whaamaongi haisi kaimi ai whaamaoni pe le tua I tātou. Amene. Ia, le lei mahalo ar whaamaoni le tai au. Whaamaoni le asa atua. Sfuma leiva lau tele tulai ono po kalame malo ale tai au radio Samoa sfuli mai betolo a mopa anga u malabo fa antasi mai fa tala fa mai tala po kalame nei tai au fa fetai te le lava malo fa fetai fa antasi mai tala po kalame nei fo I tai au fo ia tau tai mai lu tatu o tua tatu fo launga ma tatu nuti mea fa tasi ia makako kari e fa kasi ia matatu fia fa tasi o kako wa inga ringi Sale ko mumu. Sa no to momo Oli ma le fia tawai ma Natasha. No to momo no fa ali. Just happy. No moi umi. No calling sick. Le lei o le ana auto fa ta nei tai Natasha ma new for now. O le talana mawel tātou ofisa fo le tūlanga o i tau whainga fo I le ngata komiti o tamali o le atunuu o le mamalu o le atunuu o le tatalo o le whainga luenga le tua ma tātou umalawa le tūlanga o le sitiseni Samoa I lona toi wha fo I mai o nana o whaitawa nei vaenga tā o ia e watu o se tana fia mo le atunuu I o ne tātou wha te tarele le tanawanga te alfitu nei le tai au o la whaina wha ato mai nisi fo o sui o le paramene o le whaina tana no I le tātou pakalame I le te alfitu nei le tai au ai na maua le tātou official sui ana pō nisa vaenga tui na mai le fionga I le sao soli a Pito Sua William Sio o te whaitawina lona vaenga mua whapea wasuia le pālo tale national Maua lango ina nei tula fono tau whaofi te hana o tuiono na vaenga le green wha te tau si teni New Zealand mo te ngata Samoa na whananau I le waitaimi o pūlea I Peritania ma New Zealand le mahalo Samoa. Nisi fo I vaenga na whaalia ua au tasi lango a toa le nei ripoti e sui le nei komiti al paramene ai mai se sui le National Labour Green Party ma le New Zealand First whaatau I le nei mata upu ma o le a fofola nei ripoti le mo te fono whaitula fono New Zealand mo le whaitaunga lona dua ma lona tolu. Tasi le vanga tāua, ua tasi le whautuanga le neili poti I a toe whaafo I sitiseni New Zealand I tangata Samoa na whananau mai le waitaimi o le sfuto lo me tasi iwa lua wha, sa io o le asa mua Januari tasi iwa wha iwa. Tasi le vanga tāua e a whona sili fila tino, ua le solo ia le tula whono le tasi iwa walu lua I lona tūlanga ato atoa ai ua nā ona teu e le komiti. One more, ua le anga waa uma suri o la tau anga waa al sitiseni New Zealand se ia o le tausanga tasiva o na lua le tausanga tuto tasi ai Samoa se ia vanga nā suri na whananau ai le ia o le asu mua Januari tasiva whaiva nana o whailo lana vanga ia ni o whalau ma Natasha nei tai au mo le whaafo mai le tino o se tala fia mon tātou uma o te lo fo ele vi inga I le tua e lo whailama tu la fo ina le tua ia tāra sanga fo I ma tātou le talo tu inatu mo le nei lama mta upu o levo na nau I o tātou tangata Samoa ai o le te o le fitu nei le tai au te no na whaalo te le pētana no le tātou pakalame e le sunga ka manga sa poloni o le suite tai o le Labour Party ia mai la tonga le vaenga ia le lei o le skala le OCR rangafi Tawai ma Natasha, tala fia, ia tala fia mai sunga tawai ni tai au, ia tala fia tato OCR, po le official cash rate, le ala wa 0.50% le walo basis points le walo I lalo longo inga le teimi le nei o le OCR le wa whaatesi ma le fitu 5% o loo iai lono winga wa alu I lalo le pasene mo le sila fia malo le atunu o le pasene le po le OCR rate o mai le o le rate le mai le Reserve Bank mantua foi o le Reserve Bank o la to le vai al tato rate le ma mai tato fale tupe tele le tato e o uma e te wai tato tupe mia matamo fai tato loans mo tato fale ia mai si foi fuanga ai o se tala fia ona walu lalo o le fianga tele mo le malo ale atunu ona o le sosoani foi lea le tamau ainga mo le anga iluma o New Zealand I le taimi le nei sau noa ia le
le Minster Nicola Willis whaapea o se tala fia mole anga I luma mole malo ia mole sosoani foi. Manto foi le whainga tā ma le tanga tā o lo iei le tamau ainga le taimi le nei o le sosoani tele na o le OCR o te loa la po le ase manatu o loa Natasha Matavai I le tu o le mana ia se tala fia. Mo tātou la o lo ia tātou whaaputunga tupe o banks la nei le ua mautinoa lava ia le whaailo o le fo iwa iai tutonu o le malilienga whaatasi lea I le tātou OCR le ua iai po le swinga fo le ua iai so le ASB, ANZ, BNZ and the Westpac Bank. So o banks la ia o lea ua tangatasi uma I le tātou whātasi ma le 5%. But le tala no fo I le vaenga le e ia nei tu le iai. E fo ia nei tu e wha le iai. O le purpose lava ia po le tūlanga fo I le winga wala ai ona whaile nei wha pa uma walalo o le tupele nei. Ona o le fisosoani lava I le taungatara soifanga. Le economy le taimi le nei ina ia wha mawala lalo ai borrowing costs for business and individuals. So mawala lalo uma la tupe a wha apela o le kifi alu te wha tau whale. O le taimi le leila le nei mwhai onga o walwakui o le bank e sa ili. De wha amaka wakai so waku la u sefe la u wha putunga tupe ma la u kiwi savings e iai. E mawhai onga mawale deposit lo o whale. A wa o le apa u le tau o tātou whale ia. O le impact la le na on mortgage rate. E leila mo I lātou ia lātou whaaputunga tupe po vaenga ia e whaatau e ia lātou whale motu ona o le apa u mawalalo la le tupe fo ila le po le tau o whale o le isi tu kusala e pengefiki kako community mo le tūlanga le lei a wā manatua la o le apa u le tau o loa pa u le tau ia I tātou lava o loo fia mauani o tātou whale I le taimi le nei ia o le isi ku wa ke leila me mwhaing whaatau ata vai mani wa wholau wa manatua apa u nei la ia wa ke le kupe le kanga kako e mawhai ona sefe ia ai ona o ngai lo fo le whakau pa wala le ku whakau fuafua I ke fo so nga whail fia fo I le taimi le nei but o le wa ai mamau I le leile whakau ia ai whaatau fuafua housing affordability o le taimi le leila le nei e anga I tātou pela o ni tu fo ia e senga na I le tu le lei ia ma le tu fo e whaale le lei ai le taimi le nei Ia, wa o te loa le e te lea ia vaenga o te loa e vea matala fia mo tono ni sila lava ia ma le wha moi. O le avea lea matulanga a maisa lato I tono market o fale. Wa o te loa tasia leo vaenga o lo silion benefiti ai pe advantage mo lato o ia lato mo kesi. Ma to fo mo kesi em whai ona fixed. Floating, right? Si il vaenga fo lele wai. O le ala atitilo nei a maisa tangata o le la ko mo ke sil temi nei which way o la fa yona la to taking o temi nei module o ule official cash rate shall we go fix or floating right? On ai vanga na fo le ta sil vanga no ma wana po o to tilo anga a maisa many property investors Bayan o to tilo li potina mai na po they are the biggest winners il vanga le meaning afa pe la tongo fear rent afa pe nga ke rent il trembling ai awange ema for pe for magele lo de konga kai ala rent o no it will take a little while for on yeson swinger for tulanga rent more tanto but property investors ala to if ke le fa ka fa le mo rent tangata o le la ko loinga ngai o le wa wa ka fe lo mai le lo winga la ele ngata na tele la to fale e renta atu tangata ia la ke le fo ma ke ki mo ka ka fitfiri ai pe ya ma ele renta o fa to win fale so at the end of the day o ka mi lenge mo tanto to na titilo fa ka fa mo mana yo yeah I mean o le winga le tala it's a good time for buying not for selling pe a titilo nga de market to fale la to ia ma tele o si vaenga Ola fa nifso sani mai pe o cost of living ia matulanga mo fa pena ia mo foi ngai extra dollars la ko kongi mai la ko company nga ke fenga luenga ia pe fo ka ko karsia ia sa kongi le va so and also banks are keen to lend taimi nei o mo fa mo ngoenga e faina al fa tupe o lo yer so swani na le o paru ilalo le rate ia me se foi o la ia foi inga e mafai on so swani e mawaile tupe e loan mai
Ya, soal tulangan dan facali mai chan chawan nafi soal chalana le ua mailon an changa ya peona tuna mai le so nafi ya ka ko ngofo le ka ko ki lo po ani swing ole ai ya tu nei taimi ya male anga tu Christmas mal chau sang fo ya le na tala non chan shale por kala nafi meyo lo paki Roberts so sati tilo wa pe for ngamai ole on trial nei bangal taimi nei afa pela lam fai ba nga le on tidy room ko hotels ki riva la ko me ai longo winga o nga ka umale fa tino ina ngal ngal kai mingi ka lo fai ya la to I mean all vai mamar na pe fa pe banga le fa ate tai tono ni sina ke lua sila fieta vai e ele tau sanga len te at nga vala au mela sa si o nga nei tai e ngofala essential ngofale vai nga le ai ko ngole Sky City o walua kulole ma kulele hot sole o mela le wo ka me ai ya ngama tsaltsala no le wo ke fanga o le mangai o le pese le was usu like ka ma le pese ma lo fa pe ko eu ka fa sol ko ki wala ko i fa fo o va yo ko wo ya va ile sa wala ka ko robots la le ya o le sa ma le trolley o le watu uma mai ai lunga ta ma fa na o kai ma ko malanga pese o le ke le so ke fa pe yo la ko ya lu ko ki basi ata vai o emo mayanga mo lima ngai ole me ke fai koi ole ata mamai le fa ton winga e alu sa ole lau ele la se ka mai fu avaku ke fu fa pe ole robots yang ka ngon fu ale se ile me ai lai but ole tu langa male va ai mamau ile fa ngai no robots nei e wina taunga sa ai ile manato ila tau nei e au nga pe robots nei mo taimi la fo ia fa fo se kai pe o fa ta inga le taimi le covid ua whaaiti tangata whainga luenga. E leto e sa i lia ngisi ka ngaka fou. Ai ole a whaonga ina pia robots ngei. Lea a fia ile te tongi o nei tangata whainga luenga o loo iai pia. I le taimile nei, ole wha moe moenga o robots. Ia iai te tonu o whale nei. Whaonga ma whesoasoani ma whaataitai le whaonga ina. A o ola i tali ngā malo ke kele a fo ia hotels. Ia pe mai se isi tūlanga whapena. E le popole la le management. I le kausu ea o tangata fo ia o ato relieve. O leo lo ta atia pele tupe ia. Le leimo le totongi o tangata whainga luenga o loo iai pia. Au leo ngālanga o kama ia. Ia whaakamo mo ea nge loa la ia. O wai le kausai ngengia la kukokongi pa wale me o le wha. O kukongi o la kou maa. Wha ola le maa. Au leo ngāle na. Ma le whesoa soani le na. Lea ia ile wa ai mamau. A kukumula whale tali malo. Ia o na whesoa soani leo robots ni ea ngoa ma le koe kausu esu ea. O ni tangata wha o popa wa e awhia ila le tutongi o tangata tu mauolo o iai. So, ele awhia la tangata whenga luenga lai nei ngā luenga le awhai e lopaki a? Le ai ma se awhia ta vai mani wafola. So it's a temporary measure we need. Manga ia foi lari. Yes. O kaupo pole kai ka whapela, mai manga le whenga luenga e o le au whenga luenga e whainge malolo ia ngā lai. Ngai o ki ala. O che se manga ia. Mana tua lai e al kaimi wakalangonga le lava. Ia ma whaelonga whailau annual leave po lau sick leave. Ai leila se popole wa o lela ile vaenga le la tu te fa tau nuina e ia la tangata la tu te monitor ina fo ile le o ngai robot e o so ia pa walo le lavi o le fai le mu yo le o la mai ia ko ye se ma fai mai so so ki le ngai le le so na vanga na mo nei tai au ino to lo se fu balu bino to lo to chalo le tu la fitu ko kala be baru le tai radio Samoa for mai to lo mo la tara va university to New Zealand po la tu la o ye fa singa university o malava o tele university la langi pe mai ani so fa fi on tai good morning Sinai vai malu se inuane ai chama ole nu si mama que samo ia ia ile teine betua inia o usa chafai ma
mai mai ole va afi aue ae se I fai mai sau aiuli mai casa e tua inimala e tua imanu sau fungala umele sau masinai pubai malu se inu ane ai sama olenu Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia Wins Quotes. Wala au loa fui maono mai upulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fituiva tasilua. Olua tasi fituiva tasilua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whasilanga e toro se aile se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. Whauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whau patolo. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neito sanga. Whaia mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz. O lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa. O le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o katopa i le iwa le tai au. Whailonga i le afar se fulu lua i le awauni o le aso lavarena. Whabore bole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele lota mighty mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Ua langolonga wina le wha moi moi le whanau mo le loto ta mighty e company nei. Moana Rentals, Moana Connect, Ardash Travel, Tavaisina Trust, e Mele Palamo mai le Loan Market. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo mai le lima afere kau. Ma fai fo inga la foi sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloi le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ile nei fa asalaunga o na lafo lea o le maafa amana tui Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Tau so malo mi do tolo talo le tula fitu le tu mo Radio Samoa fo lima tola mo ma po kala me malo le tai au lona se fo nei aso ke topo tata fo longa nei fo ito sanga e ni solo fa fo mai Samoa po kala me le tai au fa tan fa malo lava si fo mo wi ta to i Australia malo lava le ala por ngi kai au fo America va manato lo mo mai o tau tara noi America Florida le state o le fo u manlapta i le so nafi malfa moi o nei le tau o na tau no le malosi tele o le fa Milton e tono Florida a ye ni so le malo le tu lala i le tu langa ia alo fatu mo tau ia mal te talo ia maru pui o tau i alo fo tatu tu o fengai fo i mala fa natura o nei fo i tu sanga o tatu yai ai ia fam singa in no university u malava tele university la langi fo le vela ma university New Zealand o tele o le fatu langa in no university New Zealand po o aru lunga ia po tu mau per mena i malna tu sanga ia po o pa u fo dalo tele o investigate on New Zealand e ia vainga fo ia fa pitoa ale lalo langi ato e la tu te iloina la ia vainga ia pe ona sau no ai vai so o le vainga mua la le e ngai lava la tu so ngai tau sanga uma lava i tilo i le telo vainga la tu te assessing ai ia university itasi po so longa le lei e pe ona sau no vai mana tuala o tatou lai New Zealand nei, o tatou university e pito sili o na tete lei to tono New Zealand e lua o le vaenga lea o University of Auckland and Otago University o la wala ia e to alua o lea o university ke kele ia tono New Zealand ia so akwa ilo lea male university au pito la ititi o Lincoln University tolu la lea na su e ina la I tau sanga lava ia I vaenga ia. So, e tele la tau sanga sa tūlanga le lei lava ia le tato University o Aukilani, whapena fo I le University o Otago le taimile nei.
o iai si suinga ua paula I titi mai lava la yo la ranking masani po la tulanga fo ia masani ona iai I le Times Higher Education po le vaenga la le falapatonga la ku kisia kiinga ia university po fe o tula I mai le tulanga so ole se lau lima se fulu ma le lua sa iai ia le tato University of Auckland I le tausanga ua mavai o le taimila le nei ua paula I titi fo lava la I lalo lua maka e pauma iai le la ua I le tulanga se lau lima se fulu mai le faitawa wa fainga o University awa uma lava e whapena fo ila le University o Waikato I le taimile nei ua iai fo ilo na suinga o lona tulanga ua mai le tolu se lau lima se fulu maltasi sa iai ua pauma iai I le fasa lau sa iai o na maka po o la ko ranking I le taimile na so o le ese ngala na ma le tulanga le o iai ua whaia sina paula I titi mai lava o na ia tato University e whapena fo ila le University le na Lincoln o le fo e mai tawatu sa I le tulanga fo ile lima se lau ona maka ia lewa pa u le fasa lau ma le tasi o lona winga la tula I mai e iai lava vaenga but o vaenga la e tele ona su esueina ele ngata la le na mana tua fo iai matato institutions o institutions la tato I nei e su esueina le vaenga lava lea e su esueina fo ila e le isi vaenga le ta ua o le QS o lea la ia tato institutions e pe ona masani ai le MIT, Imperial College and Oxford. O vaenga ia tolu le sa su eswe. O le tūlanga la leo iai. Tūla I maila le taimile nei na wamahe asu eswenga uma. O lo tu maua le tūlanga mua o le MIT. I institutions uma lava I le lalolangi. E tu sai ma le su eswenga lea. Ia whapena fo ila ma le Imperial College and Oxford. O nisi la vaenga fo ina su eswe iai. O le vaenga fo inga tawa onga teaching. O nisi o vaenga su eswena o le research. O whape I ma le research leo lo o whaonga ina mole o ino tama onga mtenia onga. Ma research o le isi tu o pepa fo ia whaia onga. Le ua mawhai onga publish mo awa onga tamaiti. Nisi o vaenga intentional outlook e mawhai ona tilo I to tonu lava ia o onga ma university itasi po whape I le whaatino inga o resources la le si vaenga ia te au ia o ke le whaikio ke foi whape la tunu ia se va aia kuala ia whaika ngei manatua o le taimile nei e le o toi whaingo o fiele lalolangi tātou le taimile nei le whaasoasoa inga o resources uti lava le tamao ainga o le tu fo ile na ke lo kamaiki ua koe withdraw lato applications e o efsa soangi o lato ainga so ia ave esele manato tatou fo I matua I whaapea fo ia oela le ke whai mai ke alu kausanga fo I o le university o kilangi e whaalongo aku le ai unga I pea tama mateine a onga whaamalolosi ai o tūlanga lava ia o va ainga lau tele ale lalolangi ia I system si o lato va ia tatou university au te lole se senga o rankings na whaia ia whawhate inga la whamai al vaenga le the rankings te leo si usuenga na whai fo le e pe fōringa mai mua I al vaenga fole le Oxford, MIT and Harvard. Ja, what university tele ai America la tau from el vaenga le QS listed MIT, Imperial College and Oxford. Ja ma vaenga mana from my susuenga the Shanghai rankings mua Harvard, Stanford and MIT. Or se senga now fa senga no fole la tau. I think from el vaenga le University of Aukilani, the University of Auckland. Wa mafua ona drop like titila to rankings ona afua tu ile lua fe maleva suma lua university le sa farisu suenga wa tu samar se lau suma lima more than so sangat jatuh nei so melana walai ona paula titi I thank the University of Otago le fifia tulango ile maulalo tulango pa ilato but o fifia pelato o lato le lona lua tono New Zealand e pe afo university o ko New Zealand ya na banga na mo le fa fo mai no ai o lato wa o ina tono university o lato na wa family ina ile tulanga o ile sai dingo la tamai o fe university o ina lato o lo to sa ili malo male o ina ia e manuia ia atu uma lo to la papa ai bolu mana ai tu la ngal wenga me fa pena ala lai o le ta to le poti mai la wala la so ai na batu lo le ta to malu ta fa le ngal le ta mai ya pasta la fa le copa Tatiana Ben bon je vois
Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Tu mau le mama o le pisi lunga tato ala sele nei au kilani le aise swinga mai le tato ulua ili potis o lo so longa le lei masaunga le mo mea uma ya manatua please keep your distance drive to the conditions ma awale faunga ina lo telefoni manuia tele malanga i lunga tato awala ile nei aso tofi tautua Radio Samoa tasili mai vatolu amo ino tula i mai le taimi leo tua esfurtolu minute o na talea o le fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa i tātou atinu o, mai tātou Paul Kalame o le a reto le ola, e le nei fo yaso, e a tātou a ngai atu le vai yaso le nei, whamanatu o le aso mo tamaiti. O le whatao te luas fulua whaupe ono, o lo iei fwai tau, a oa o ia le tamai tusa malonala, a o ina toia ina lava o ia, e le tea ese ai. O le upu mo o le aso le nei, o wha autuina whapea, o a fianga le lei, o a onga aso saa. Wailo mene yo aonga sa ia na faia whapitoa ele tangata lea pana a mata tangata ingoa ia Robert Riggs i oi Engelani i le tausanga e afe fitsalau valsafulu na a mata ona olona wa ai alofa i tamaiti la iti fo ia ua le oini aonga ai ua whainga luenga ia i whale ngaosi mea i Engelani ia lena lulua i le aso sa ke mitapuni ai whale whainga luenga wow mai tamaiti la iti ia aia o oina i lātou i le awhionga le tua. Ma mata mai a o ngā sā mai Engelani, Amerika se i o mai nei o a o ngā sā ke wa ai lava o a o ngā whapitoa mo tamaiti. Ia o ngā sā la ia e eile su e ngā whapitoa na whai ia awhianga o a o ngā sā o a inga na awea lātou whanau ia o ngā sā ma a inga e le i awea lātou whanau ia o ngā sā. E lua la ai ngā olo tutono le tusi lea na whai e suenga na ola whaatasi le vai tau lea o le Centurious Furuiva se ia o mai ia ona ngafa i le Centurious Furuvalu. O a inga la e lua o le a inga tangata ingo ia Max Dukes ma le a inga tangata ingo ia Jonathan Edwards. Ia o le unga li mua e ingoa ia Max Dukes malona to lua o tangata ele i avea la whanau ia o ngā sā. O lea urungali, e tupunga mai ai,
ia latu ngafa tangata yafe luas furuono inga e tracer ele susuenga le tracer ele ngafa la inga le wafe luas furuono tangata uleva ngamali liu ia Max Tubes a ngafa ne tupunga mai e afe luas furuono mai le afe luas furuono o kamaki matangata tupunga mai la inga le e se lau ka ngaka mai la inga le fal pui pui e se lau iwa se furu mo meo prostitute fa fine mo teine fo ia talitane se tulo e se lau tangata na faina fo ile ava malosi nga ole ava o lako olanga ile unga le aso e valu se lau ono se furu afe ta la tupe peretania paungi peretania na alu le malo i solitu la fono o tangata e whanga ngau maile au ainga le lona winga ele ai se afianga le lei ile si o manga o Engelani o le ainga lea o le tangata ingo ya Max Tubes o le si ainga o le ainga tangata ingo ya Jonathan Edwards malona to olua o le ainga lea na avea la tu whanau ile ha onga sa na o oina le upo le tua o tangata na tupunga mai le ainga lea inga u trace le la tau ngafa mkua wa lewang fiokia Jonathan Edwards malona to olua ai whaia el su enga e pea ma le fitu se lau luas furuiva tangata na tupunga mai aingal nei e whalonga fai lai tangata ma mena tupu ya latou e tolu se lau faife au e mau e kukongo le aingalea mai tangata fitu se lau luaiva e ono se furu lima meta o college professor o tangata fo ia professor ata mamai to tonu o kolisi e ono se furu lima mai le ngafa o le aingalea e se furu tolu ia tangata na avea ma presidente o universite tangata mai le ngafa le ainga le Jonathan ai ono se furu ia meo tusitala i tusia onga le lei mai le ngafa lavo Edwards e to tolu na avea masui o le Konekelesia Amerika wina tolu tangata na avea ma tangata o le malo whainga luenga mawalunga sui o le malo ai tasi le tangata na avea masui presidente o le malo Amerika e mai le ngafa o Jonathan Edwards. So ai vai la fa kuskusa ainga nei lua mangafa tupunga mai ai. O le esesenga o tupulanga o nei ainga. O le isi ainga na whaataua a o onga kerisiano ya onga sala tau whanau. A o le isi ainga le singafa e le ai lea la tupunga mai ai ia tangata e le leini mea na la tau whaia i le sio manga. So o le upu fwoi la mo o i le aso le nei. A e tango e toto se fatu le lei mo le ngafa o lau ainga. E toto ina e ala i le ave o lau whanau i a onga asosa. Kiloa, o a fianga ta ua o a onga asosa e a o ina i lau whanau le upu o le atua e a unga tupulanga. So mo oi fwoi la i le aso nei nei e manatu whaatau waa i le ngafa o lau ainga e le loa o le a matatia ti oe le si fo i ngafa mo isi generation a ke loa le mea se kiu ai i a tupulanga ma ngafa o lau ainga o le maua o le avanoa e a o ina i lau whanau i le upu le atua a ke a maka mai i a o ngā sa vai vai ainga nei e lua whenga a maka mai ai na a mata mai i a onga a sa le tua vai fitai lava ia luina i matou le tāua o le o ina matou whanau i aua fionga i a onga asasa. Whaamanuia i whaia onga asasa ma polo kalame a onga asasa. Ia vi i ai oe. Amen. Yeah.
Vivi mawhawhetai mai le Junior Youth le whakasa is tamaki tau tō mō rere sa mōs whalima i watolo a mōteo tolu le fitu le aso sifula ke topo ane mena tupu le nei aso I tau sanga wa mawai. I le tausanga ta siva fitu lima o sa tala fia fia te tonu lava o New Zealand. Ina ua whaavae ina le vaenga le ua whaingoa ina o le Waitangi Tribunal. O se fia fianga tele mo tangata Maori po tangata whenua ona o lea vaenga sa fesoso ani tele o le taimi lea o lo taumawhai lava le au Maori mo a lato whanua ia mea lava o tō tino mo I lato lea la o se tala fia fia sa whaonga ina fesoso ani tele le Waitangi Tribunal mo le anga I luma ma le ati na eaina o le tele o whanua ma mea lava that belongs to Māori people. Tausanga tatou asiasi I Amerika. I le tausanga tasi valu whaalima. Whai mai I te tono Amerika. Sa whaavae ina ai le US Naval Academy. Lea la o se tala fia fia I te tono lava Amerika. Whaavae ina ai I le pitonu lea o Maryland I Amerika. Tatou asiasi mai fiti. Tausanga tasi iwa fitu o. Whai mai o le tausanga lea. Fiji gained independence from Great Britain. Longa winga la tuto tasi le tato atunu pele lea I fiti I le tausanga tasi iwa fitu o. Maenga le na I mea na tutupu I tausanga ua mawai. Tautura Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ino tula I mai le taimi lea ua toe 2 minute o na tā lea o le fitu. Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Masalo ua e vaai I whale fō mai, po o taa vale ale whono ma e whape ane, ua nao au aunanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu. Whauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whaupatolu. E leo toi umi ai o le aso whapatoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whai ha mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wada whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulo ke topa I le iwa le tai au, whailonga I le afara se fulu lua le awaudi o le aso lava nga. Whamore e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele loto mighty, mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Ua langolonga wina le wha moi moi le whanau mo le loto ta mighty e company nei. Moana Rentals, Moana Connect, Ardas Travel, Te Vaisina Trust, e Mele Palamo mai le Loan Market. O e sa ni malanga mo Samoa. Ma le tualo le Moana Rentals e mawai so se tu ai ngā ta avale mo te tongi mo so se mana onga. E mawhai ona piki le ta avale le malewa lele I whaleolo. Polo tātou o fisa au tu I ala fua. Pe mo muli anto le whale tani malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. E iei le insurance cover e te fili mai ai. A wale pui ngā ne I tupu se whaalawelawe a o loo iei le wha mama avenga mo oe. Mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Pe asiasi I le Facebook a le Moana Rentals. Po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Hey, hey! In this update, the outer bands of Hurricane Milton are already causing issues in Florida with destructive winds and some tornadoes. The hurricane is expected to hit later this evening, our time, overnight in the state. US President Joe Biden has just spoken, thanking everyone who has evacuated and says he understands it's hard to leave behind your homes. But I urge everyone in Hurricane Milton's path to follow all safety instructions as we head to the next 24 hours. It's literally a matter of life and death.
CNN's meteorologist Elisa Raffa says the storm surges along the coast are a major concern. The exact location of the eye will determine who gets the worst storm surge. Either it's Tampa Bay or areas to the south, so that needs to be watched closely. Storm surges of up to 4.5 metres are possible. In expectation, mortgage rates will continue to fall. The Reserve Bank's cut the official cash rate by 50 basis points to 4.75%. CoreLogic Chief Property Economist Calvin Davidson says the OCR is clearly on a steady downward path, which will likely bring down mortgage rates with it. Wellington City councillors attempting to derail the airport share sale are confident they have the numbers ahead of today's vote. The council is split on the issue, which would see officials stop work on selling the council's 34% stake in the airport, worth up to $600 million. It's previously been approved in the long-term plan. Councillor Ben McNulty wants the sale stopped. This should have been stopped in June. There was not a majority in favour at the council at the time, and there continues not to be a majority in favour of selling the shares today. The referees selected for the 2019 mosque attack terrorist gun licence application are expected to take the witness stand today. Deputy Chief Coroner Bridget Windley is hearing evidence on licensing processes to establish how much of an impact they might have had on the 51 deaths. That's news. In sport, former Black Caps coach Mike Hesson has downplayed the impact of Kane Williamson's latest injury on his career. The batter's departure to India for 3 tests has been delayed by a groin issue, although optimism remains he'll play some part in the series. The niggle comes after Williamson suffered a hamstring strain this year and spent a large part of 2023 sidelined by an ACL knee tear which required surgery. Hesson has put the injury in context. The reality is that Kane throws himself around on the field and trains incredibly hard, but he's a smart man. He knows how to look after his body. It's just he's had a number of them in a row, I guess, and he'll be as frustrated as anyone because his test record in recent times has been extraordinary. The first test starts in Bengaluru on Wednesday. Jurgen Klopp is the new head of global football for Red Bull, his first post since leaving as Liverpool manager. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E leo ia se swinga o lungo tata wala tele le taimi le nei avata vale le na lo tu mau pe le mama o lo na winga avata vale paula vaolea a mama ia fa mama fo lo a wele fa sawa ina le ta vale le nei taimi le tai au so longa le uma tata wala tele lo ia se fa la ta vale o li potia mai mo tata ile nei fo taimi ia paula vaolea o tata tu wala lo masani lava mo tata ia ona o le na fo a mata lava fo yo na nga ia tu I taimi mai tu la masani ina pisila tele Paula Vale tanga itato lunga le State Highways full maleono pe afa peolo e anga ya tul fai tul nai sifo pa wala na si vai ngolo o ya si vai ngale na wa vave fo I ona wia ile nei time le taiao ai ele o ya se poloka po se tu fo I e fa pole nai lau fai nga malanga manu e tele lau mafuta mai ai fo ile malu le taiao lo Radio Samoa ina walima minute te ai le tu lai fitu Dalo va Samoa wa ule nei o kasu tialu a wala sui ya ngila o le kio ai eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela a O mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua fitu. Tātou amata mai Samoa I le vaingala tamai le nei le tala o le tau lo te whawhai atu lua se furu lo I le mawhana le e Samoa nei teima le tau lo te ale fitu I Samoa. Tu sa lei tātou teimi I Samoa. Lai mana mai le langi le lei e awa fo ni so taimi I le nei vai ngole tai au o winga fa ma wino le tau le tunu mo nei aso ato le a pa utimu e langi le lei ni so taimi lo se fulu ma le iwa ma runga na le vela le esa mo le solo su failo na mawalalo fa te fitu tato tala mai sa mo nei vai so pe ata I le tula balu I le tai au nei se mai le talo le tau I New Zealand nei I le motu I Sauteng ma lo lava se fo ma le nei tai au Wawe atu la langi le leili tau I Queenstown for whana maununga le Malulu. Wala whasa whana langi le leili tau Timarus for tonu maununga le Malulu. Langi le lei Wanakas for whana maununga le Malulu. Whasa whana awa oi pa o timu ni se waenga Westport. I le so. I le tela waenga Greymouth. Langi le leili tau le so. Dunedin.
Wala lang de leifo de tau le so le ayo fungala au le ayo keriso karestete malo se fo mon wiap fa sona awa pa utimu ni so taimi lang de leifo de tau mo tau le so sfo tolu mo lunga malu lo fa ma wina mo kala estete le nei fo yaso se mai le talo le tau le mochi ma tu al pito la lunga le mochi ma tu kai taias fo no mo lunga malu lo le so la fa sona awa pa utimu ni so taimi e le la bua Wellingtone na lo la fa se fo ma wiap pa angal tana pa kalame ele la bua Wellington fa sona awa pa una wanga lang le leili tau le awa uri mana fia na nei o le savili fa sona nang malo si mai saute es fo lo ma lunga malu lo mo Wellington ile so fa sona lang le leili tau I tauranga fa sona awa pa timu ni so vai ngo tau po roto ro la lang le leili tau mo do pa timu la uri mana fia na nei Palmerston North awa lang le leili fia na nei New Plymouth o timu ni so taimi ma mafa timunga lang le leila fia na nei pia na fa so na awa po timu ni so taimi Masterton la awa for the tower po timu lang le leila fia na nei ile tela ba ngo Hastings la awa le tau le so Gisborne la awa for the tower mo to le yaso po timu ni so taimi kiri lo Hamilton ma lo se fo manu es fo no mo lunga malulu fa so na awa po timu ile awa uli ma fia na nei tamaki makaura au kilani no fango fa san longa ala radio Samoa sfulolo il malu lo ne vainga ole taiao tu mawinga tau le so ona fa sona na awa lang le lei pa utimu ni so taimi sfulolo mo lo malu lo mo au kilani ile nei fa yaso taiao pe au lia ala awa fo lang le lei pa utimu ni so taimi tu sa le al malu lo nei mataiao sfulolo no mo lunga fa sona na awa le sto na pa utimu le salang le lei son fuwa so lulu ona pa yaso o lo mana I atu So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu no se tema se iau lia le aso sefulu valu au katopa e anga va umai le se ie te ono manumalo ai I le 5 se launtala cash e whaiale I le aso looseful tasi au katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai wha atali eise tali e ia ngā wha abitua Walau le Pacific Finance Limited ile oval chelau fitu fafa lua fitu oval chelau fitu fafa lua fitu Eva mero chalo chale chalo fitu malo fa chale chno fa chalo fa ni shift on fa fa tasi mai ma pia mai le proclame ma lo tai au e kai au ma lu mo tan to ia kilani e fo va ku kilo ba ngau sila fo ma lu fo ya le ma fa ngo sa mo si ba ngau skari ia la to kai amu e fo to ria le lei ole vai aso pisine nei tampe na ngone fa nau mo lo tamaiti na fa manatu le tu no ole iva nei le tai ao e fa ngata ile tu ina mai o tanto videos ale afres fullo ole ori nei ia ona la ole tu langa le ia tong fa ngana nei fa nau malatu to lo tu ina mai e videos tu ina mai na paule tala fia no tau fa longo na fi e tele tato prices mana ya wala te lo la fisili na fa na folele e fiengi price to la to la mon la to prices o le na o ma wa na fi mai le committee mala to lo o va il tato va nga le lo to mati e tele prices o la wa te pena ye la to if after for company o le na ma wa fa sit langa le na la to nei tele na company of so mai ya mo fa lo nga fa na so o wala po pole tato po wala me va venga sen mai videos le yo mai on poi che le asoro fa un po over marcela e videos ali le lava taimi le olo ye nei tu lai luole toi ya e la fo mai kalo leva ya ka pungi lo fa lo show o lo kala wala la inga ya au te o fo ya tavai o ke o fo lava pe fa ye posting a lava le ka lo ka skengi mesitama ya le to lo tu la ya o le fo ngale ya ka pe kalo fai ya le si foi tu be fai longa pe le fai longa o le tu it's tau ona fa tau o le exposure o tamaiti le wala wi loa ile la lo langi atua ya la tau lo so ma wala ta to uma le nganga le na o le fia o le wa ya ile sao ngai ona yalo manai fa nau I tu tonu le nei fo I le platform le nei mo le la langi a ko ai mai se la salta mai tia o le sili o fai longa sili ale na vai. Na mama le ava noa nafi o te vai ai nisi o tau loto ma vaenga ia wei lunga le tato venga tawhailangi o le ese le mana ia mātango fia the standard is very high o le situ e mana ia I te vai mana Sasha o le whaonga ina o tato ngā ngana
Mānaia o le aulaiti o fwoi nisi o tausanga o le mānaia le vaai atu iai. Whaongaina o le ngangana o isi fwoi lai whai ala tautanga mā lo lava whawhatai. So o le tūlanga na iai, tā lo le iwa nei, ta puni le amano mo tātu videos, ia ona whate tari lo le afo se fulu mo le lua o le auri o le asola nei, o le lawa mantua fwoi le whai le pulenga mala whenga luenga rodi sa mo le whai unga. Nau manino le lea alfa asilanga o le video e tele reactions. No winga la o le kela o le likes ma le love mai si vainga uma ia o le maua fai longa tanto kusa o le te o le sfutasi na fi no maua o likes of videos le no pito e lunga i lau tau fa longa watu o over ma le lima fe o ngua face se va ai kere ri o le meo lo ia ai tatu fa te taria a fres fulu le ure le so ina mo fai unga le foi vainga ia la le ta vai ngom fa ko fa kau loko i lunga le kuainga pu kau ya manuia le alo atu fai ngarenga le tu o senga fo fai nga sa pisi tele o to le nei fo vai taimi ia ai ia alo fa le tua ia manuia ta penanga mo nai fanau ia manuia lo to mai mo nai fanau la ska ko ki manga ia ka maru lo le so tofi mana ia ko laisa saki Kalaisa. Kako wole nga. Ia. Kako wole nga. Fa padengi le vai male le ke fo son ko fa mon mon. Awal fa palal fa kalaisa. Awal fa palal fa kalaisa. Ke fo so ava yekeli. Kabo ele ol fa. Awal. Lo ulo mal fa ko kalaisa. Angi mar maro si. Wale le fa ko kalaisa ka ya. Ya le o man piki ro peleki o man piki le All Blacks 15. Ia o le o sauni mo latu ta longa la fai o Europa wa le end of year tour Europa ia mahina ko kalong o ma pikir ka ko to sa mo so le kilo la awol to sa mo awol baka kia ole ata to wa tal no ine vaenga ia steme mo nul mai ona wala tamal temi ta tal no tuai le sute ta na labor ka na se poloni se I mai se tala mal tulanga wo ia le ta to feeling ar committee ia sa ngafa male loina o submissions malava ia mo le mau po le bili na tuina tu e tana tu yono o le green party to fa foi malsit seni sa mo dati tilo ia yo star fi fiele sa to fa ilo nail tai oni so li poti na mau tar po kalamen po ia la fa malino ma mai le atwanga le vainga ka tara no atu le suite ta ilo labor ka ma se ploni na minute ba ia ga ia le lei fa fi fianga tai au willy tabita o inga ka ki fanga ila so o inga ka ki fanga ia olele ia ka ki fanga Now I'm a Taliban, now you only have time. See the poverty fanga. I'm fair and oily starlight. Oily at a woman, oh, one white. Allah, to the Sambalalo. And if it's only love, Malo, but I must see the Tivoli. It's a night of my tea. Well, if you see the old house, Sala, Tali will live in a Umalaqua, over Island, the Fiola. Onisi fo io mafutanga na masani mai ile tifanga tafu tau ile ata ole lua mai a ole fo to itu o yo wet fefe Romeo and Juliet e toia ina masiona tali na va atau ia ola nai sikulimi va atalia tu ile marketi na ole ata fa asai te mai tina tole se fulua no ta mat tua te vai a tuia il solo tau tu lei pe oniti a polo io luti a kono ole manatu le se fai ti onga a wai ma wai fo io o onga ai na o si na fau tuanga ya nga ilu mole o la ma fai si na ma e mole ta ma ole ata John Wayne sao fia ai na inga o toe mai ua wala ko pai ta ati fanga fai si na manga ta ati fanga tu e fa toanga John Wayne o sao fia ai na inga o toe mai ua wala ko pai
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In 1998, an award-winning movie called Life is Beautiful showed the power of humor and laughter. In this movie, a Jewish father gives his son a beautiful life of joy and laughter, even while they're starving and being tortured in a Nazi concentration camp. This father never knew each day if it was their last. So every day he chose to see and show the funny side of things to his son. This was their weapon to fight against this horrible evil of the Holocaust, when millions of Jews were murdered. Every day the father made up jokes and games to keep laughter in his son's life, right up to the final moment as the father was walking away to his death. Someone said, there is always something to smile and laugh about if you look hard enough. Maybe you've heard the saying, life's hard and then you die. But that's only if you let the hard things of life ruin everything else. We should never let anyone or anything steal our joy and sense of humor. It's one of our most important survival skills in life. A sense of humor can help us make sense of the bad things that happen to us. It gives us a clearer, better perspective on our difficulties and disappointments. Laughter and humor will make a big difference in your marriage and family, as well as your job. Since you're on this journey of life anyway, you might as well enjoy it. Besides, this problem of yours now will probably be a funny story you laugh about years from now. Life's just too short to let our daily pressures and problems steal our happiness. So fight back and win with your weapon of humor and laughter. Remember, things could always be worse. There are plenty of serious things in life without you taking yourself too seriously. So if you can't find anything to laugh about, laugh at yourself. If you can't, you probably won't be very happy or fun to live with. Someone said, death is universal, but life is not. In other words, everyone dies, but not everyone really lives. So why not ask your Maker to give you His real life today? Just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way, and ask Him to take charge of your life every day. Then no matter what happens and what problems you face, He'll always help you to laugh a little and live a lot. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Pwede sama sulima iwa tolu amor nei Jamie ole tai au no se fulu mala iwa le ai nei le tu la fitu Natasha ma new for love hat mai ia le suite tai ole Labour Party ka ma se Poloni tala no tu langa e foi nei vanga sa fa ilo mona tunu nei foi tai fo Malola Soifo Manuia, good morning and welcome back on our show. Lawa Fionga Carmel Sepuloni. And for your information, Samoa, once again, Carmel Sepuloni is the Deputy Leader of the Labour Party. Good morning. Kia ora, good morning. Talofa, Carmel Sepuloni this morning. Talofa lava. Well, thank you for taking the time to speak with us today. It's an honor, Samoa, it's an honor to interview someone who's not only playing an important role in the parliament, but is also a key figure in the movement to restore citizenship rights affected by the Citizenship Bill or Act in 1982. Well, Carmel, we are aware that there are some new updates which we will be exploring this morning. To start off with, could you tell us about what motivated you to the leadership in this movement and purpose for Members' Bill for restoring citizenship? Well, firstly, I have to acknowledge Te Anau Tuiono from the Green Party for putting the Members' Bill up in the first place. And secondly, just to acknowledge our Samoan community for getting out strongly to hear their voice heard on this particular issue. And I think that's what's made the difference here. Awesome. So let's get into it now. Could you provide an update on the developments from the Select Committee findings and where the government currently stands regarding the Restoring Citizenship removed by the Citizenship Act in 1982 bill, please? Okay, so where it's at is quite exciting. The Select Committee has reported back to Parliament on the bill, and all parties are in agreement that the 1982 Act
needs to be amended. There is agreement across all political parties that those born after May 13th, 1924 through to January 1st, 1949, that they should be covered by this and that the bill should be amended so that they have the right to apply for citizenship. This is exciting because of the fact that there is agreement across the parties for this. Awesome. So we understand that this bill is now scheduled for its second and third reading in Parliament. Could you tell what those readings entail and what they mean for the progress of the bill? So the second reading will happen when there's a next Members' Bill Day. And so we understand that the next Members' Bill Day will be October the 16th. There will need to be some discussions with the Business Committee to see where that sits on the paper in terms of what order that will come in. We think it's important to try and find that out because we know that there will be many from our Samoan community who will want to be there for the second reading, to hear it, and of course because of the fact that they have pushed this to happen and are so invested in this. After the second reading, then what happens is there is a committee stage where all of the different parts of the bill will be debated. And then following that, there'll be a third reading, which is the final reading, and that means that it will pass through the House and then it will come into effect. So at this stage, there's no reason for us to have any reservations. It is very clear that all political parties support what was in the report and which was given from the Select Committee to Parliament. Awesome. Let's just go back a little bit, Carmel. Regarding the new developments, could you please clarify those developments for our listeners this morning? Yeah, so the developments are that the intention is for the 1982 Act to be amended so that those who were born within that period have the right to apply for citizenship. It should be straightforward from there. There was an agreement in the report that is laid out really clearly that there would be a fee attached to applying for the citizenship. I think that has been set down as $177, and so what we're hoping is that this could pass through all phases before the end of the year. However, that is just us as Pacific MPs talking with our Green Party colleague, and we'll just have to see what the Business Committee decides. Awesome. Great. So in looking forward, what do you see as the next steps for this bill? Now, if it passes, what do you hope to accomplish in the long term for the affected people? Well, this will be where Immigration New Zealand is going to have to lay out their process. We'll be watching it carefully to make sure that it is an accessible process for those that are eligible to be able to actually apply for their citizenship. It's not retrospective, and so it means that once they get citizenship, it's from that day forward. Like it's not like they're granted citizenship back years. It is from that day forward, and so I think that's important to note too. Carmel Cipollone, we found out that right from the start, Labour Party, Green Party, New Zealand First were all in support of this bill. Just found out last night that National also turned around and support. They were against it. What can you say about that? I think that they got this wrong, and I think that they were even embarrassed when we had the first reading in the House. I'm not sure that they knew what position their coalition partners were taking in ACT and New Zealand First being supported, and they misread since they've gone through the Select Committee process after hanging their heads a little bit in shame initially when the first reading was held. I think that they've come to realise that this is the right thing to do, and they would look very silly if they were out of step with the other political parties, particularly given the fact that this could pass without them. Yeah. Okay, for us Samoans at the moment, what shall we do? What shall we do? Shall we have to wait patiently and maybe pray until the second and the third reading come up? I think that the Samoan community can have confidence in the fact that this is going to move forward. I think that the Samoan community should watch this space really carefully. Once we find out when the bill will be held for a second reading, then we'll certainly be communicating with our Samoan community because, as I said, I know that there will be some that want to be there, particularly those that have been
mobilising and campaigning so hard for this to happen. And so we will be communicating those dates and those times with our Samoan community once we have assurance of when that's going to happen. In the meantime, I think, really our Samoan community should be patting each other on the back and just celebrating the fact that your voices have been heard and that you did our Samoan community has done such an amazing job of putting the case, putting the argument. At times it was very emotional. Those submissions were incredibly emotional, but the Samoan community can take heart in the fact that they have been listened to. Excellent. Kaimau Sepuloni, is there anything else you want to talk about before we let you go? No, I think that's it. Thank you, Tabai. Yeah. Okay. Well, Kaimau Sepuloni, before we let you go, you were doing really well on the Treasure Island Treasure Island episode. How did you prepare for that? Well, when you get two Samoan women who are set to a task, and have to be unified in trying to achieve that accomplishment, then I think that me and Gabby showed that you can do it. And so I don't know, my leg was really damaged by that time, but we managed to pull through by supporting each other. Excellent. Kaimau Sepuloni once again, whawhatai tele lava e le whaatasmail pokalama nei tai au. Manuia lava nei aso, thank you, Kaimau. Whawhatai lava. Suita tai o le Labour Party, Kaimau Sepuloni, ma le tūlanga o ia le tātou Citizen Samoa, e le toi whawhai mai tala mai le tātou sanga awhi salau wale suma le lua. Tāna whamniangas whanau le aso ai, pēr mai whawhi whianga whanana, Jerome Gray, down the Vaising Ano, o kalame manu le tai hauri le Samoa Spulima i vatoru. Good morning. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, kiss but never tell. So we are oil pele, pe solo te whaamaoni, I rei maolo taso o se I o leoti. Ai fefe si o loto ne I o mao o li oli, I te iane ua le taulau, fola vale falo oli. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, kiss but never tell. E tinga lava, se ala ngaoa, o se lave mai, o se lotoa. Ai ua le mawhai, ele Manuel sopa, e tau o so lava, I le mea pokisa. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, kiss but never tell. Se ala ngaoa, po se lave mai, o se lotoa. Ai ua le mawhai, ele Manuel sopa, e tau o so lava, I le mea pōngisa. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, kiss but never tell. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, kiss but never tell. Down the Vaising Ano, down the river flows, down the Vaising Ano, oh, where my darling goes. Oh, down the Vaising Ano,
Pomnanga swana wala so tofi nene la so sfulo ke topa a fa pe ma fa yona fa nga ina le telefoni wala vankakala. Wale vankakala le telefoni tolu fitu tasi lima iba tolu al kuwaya oi ananga vankakala aku kalo fai. Mal email fo la ko wia. Yoe ile on air at radiosamoa.co.nz. Nga fo wale vankakala ku marka ko Facebook ma YouTube. E pule a oi po fe ma nga dai me la fa nga mai ta ya. Telefoni. Oi wale ya telefoni talofa. Talofa lava sei fota vai. Ah, lor sei fotina. Abano le mo oi. O ia faftai lava tavai. Good morning tavai malo au va ata sala taiao. Alo sei fua. Alo fo sei fua faftai molo wa vanoa nei taiao. O le ata se fulu le nei o ke topa. Ia wa ato ia ile se fulu ma le valu tau sanga o sia grandson le ia BJ. Billy tui maunga o papa toi. Ia faftai ai o mato nganga ile tua ona ua mfaia na dia mai o elo fulu ma le valu tau sanga ile ne yaso elela titile alofa le tua ia te o BJ ia lava o ia ono lo nanga lei o le malo si malana fa malo longa mo oe mato te talo ile tua ia tu fa popo ile tua ni si ase stele ma ni sta usanga stele te ola ai fa nga le ola mo le ia mato orfa anga na e vatu tono lo ai nga to lava na yo mato o lo fa longo mai Australia tapo ai mai Australia awa e saula ve tausi nana mapapa alo fa ngana na yo mato mai Australia ya pili ma vala si ti maunga ma se uso to tasi ya rando ia olo ati nei ya eni matau mo kaseni ya matafua ya matunia lo ako ya yefata masera malo kaseni ya tina ia ai mai se lava papitoa o malo faanga lo nana malo papa le lunga il telefoni o mata au lau mau fono fili faola ia matina faola i paktoitoi fasi tai tele lava tavai matau sale ni tai au mono uava noa manuia to wato Sai manuia fo le aso Ia na fam lenga lo pito Ia lo yel fa manyanga lunga le apie folinga maya Anna Fenika. Happy birthday Papa Sofa and son Louis Siu. Happy birthday and God bless. Lunga tato I meli o lo iai tato wha manuanga nei. Vivi I atu ia I le alii awa e lelei o ia. Awa e whaavavau lava lona alofa. Amini. Wha manuia atu le aso soifua. Le atoanga o le ono se fulu lua tausanga o le uso. Po le tina foi. Ia se fulu tasi enele. Uso, whaftai I le atua ua e toe aulia mai lo aso soifua. Le aso le nei se fulu o ke topa. Vi ia le atua ona o nei tausanga e tele ua e maua ai maise o lana whaamalolonga ia te oe le uso. O le tatalo alo fangia I le atua toe whaapopo atu nisi aso se tele whapenei mo oe. Mātou te alolo tele atu mo oesas. Alofa anga ma whaamanuianga mai le tatou a inga atua whaapitoa alofa anga mai a whaalili siolo male whanau. Enjoy your special day. We love you and God bless. Molpola malor sui fo mari. Lange mana sunga le wa otawai fa pe fo I tau sala le tai ao. Fa pe tai au tai mo lo wa noa. O le whaamanianga le mo lo prentora lo whaalolonga mai me le pone Australia ya Torrance ala. O le aso wa ato ia ilona sifuru ono tausanga. E mua I whaafetele alofa maleanga le nei o le atua. E wina wentato wala ia a o leana e wala o mai olo e whaalonga mai lau whaamanianga. Malie wa le o tatou tala na whai o te aluatu I lo aso whanau. Ona o tele le wai pisi le nei wai tau. Ai mātou te whaamania tele lawa lo aso whanau Torrance. Pel tonu fo la e tau nuu mai se aso le newa I aso I ona wha ato ele o le fia lo aso whanau. Mātou te whaamania te au kilani nei mai I ma ua o lo pa le lunga telefoni ma lo nana pe fo yo kasu ai mai se o ansi mo anko ia lo fungia le li ta mai lo to so fu pa malanga mai I le naso nei wa yaso mani to lo was fa na wa fa tele lava e radio Samoa to mai mo lo wa no ma le yaso fa tai tai lava mo pola mo ia fo ia le yaso pe le spam le ngale no mo tanto Facebook ane lusi mila
e le mo lupiko oi so kalo fai ia le lei famlianga le asa fanau lo granddaughter ia Torrance ta alla o lo fa fonga mai Melbourne Australia o le so se fulu le o ke topa wa tole le elo na se fulu mo le ona tau sanga famlia le tua i lo wasa fanau ia te oila fine sorry wo le watu i le famna tuino lo se fulu ona tau sanga pe o na e mana oi ia e matou te famlia tu tele lo wasa fanau lo faanga mai lo papa mo lo nana o cousins your aunties your uncles au kilani nei mo ia tele lava ia lo wasa fanau i le so e pe yo ka ko nga pe ya ia ole na chabai oi ka fi ka imanga ia foi ia le ma ni fa foto nei aso ni fa taitele tavai fa pe foi la sunga Natasha sa mo la tunu pele fa taitele lava mo nei taiao man we lava single nei aso tofi feilo ha ile anga leo le tu e aso iluma mo nei taimi alofa tele atu soifua ba ia manuia pesa malo fa pesa hallelujah worship team family 12 pulenga mala fenga venga re sa mo male po kala me manual taiao mo tele lava to was fa na le nei aso ina wato lua se fulu mo le lua ile valu Eva mali pese, malo le fafonga Samoa, malo foi le vai le musica. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson.
lo solonga le le pea tatou awala i le taimi le nei vaenga i te lava ia mai ta wato le na ua amata ona whiololo ane so o i tatou la pea whapea whaimalanga a northbound traffic North Shore o vaenga i o lo mai ta wato o whiololo ane o le vaenga le na Gravel Road whaamulmole av tavale ia untangia le na fo vaenga on State Highways Fun Maleono tatou lo anga iatu la talata to Lincoln Road and Royal Road o vaenga na o le na ua amata ona whiololo mai le pisi mo tatou Southern Motorway ia o tatou i na le Hill Road pau fo le na o le vaenga o le ala tele le na o lo mai tau watu o whiololo on State Highway Lewis fulu le anga iatu route i le vaenga le na i Wiri anga iatu i Puinu i male anga iatu i male vaalele pau fo ina o na i vaenga ia o amata ona whiololo ane i le nei taimi o le tai au manu e tele avata avale lau whainga malanga au iai lunga le la tele ia mai whaafonga mai e pea ma lo le tai au Radio Samoa ina oto se fulu valu minute ona tale o le tu lai valu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 555, ovalu selau, lua 555. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leina fo i mole waina o lo mota falsam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela mo o ngā umu falau mai lo waleni o le amos electrical i le o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua Io le mano se fulu pasina io so ai le umia o se lo la po a chau ni la wafe chau ya io le mano se fulu pasina io so ai le umia o se lo la po a pasalo per su un gascio vai e su palo tu sulu so
ai ke pitanga kalanga o le papa e fai o makala panga sa fesa i kai moso e ke le uku vai ko fuku a vale sa milolo po sei pa ia panga le omu ako anga umanga kuku umanga tam ke o anga ma uku i pongsa no foi lunga se ki le si kupe maua sau ma E tu se mo en tui whao se mau whaiwai ngā le tau tuara wiri Samoas for lima ma tonu a mo na tā shau whātai se mai le whianga le lo li le pula chi mana mo le tā tau li potolo ne fo i tai. A blessed good morning vi ele tua e lau susunga o i lau a fionga a i le aloa li fatalo fatale nei tai au ma lo lava le soi fua manuia. Ia soi fua manuia fo i malangi ma lo fo i le tawa tai malo le usu nei tai au fa fira fo i lava mal fa lalo le usu le au tawai le tatu team le malo tai au malo lava fo ta malo si malo le tatu atunu fo i lali vi inga le ri nei tai au fo tatu wa di lo to soi fo tatu si wala vai vai le ngatai le soi fo man le atunu na lo fa tal fa lava lo ma lo so le cafe le lo fo le tu mo fo ngi kan ya fo lo soi fo ma le soi fo la le tino ma se ma tu wala ka ko fa ka fiki le wala fo Ato fata fiti do la forte o forgiata nei che che so well ma chi ti bascia da maludu asale lei tu wala ma bapta ya ile lia o le ka le che 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 fino poi ya lei sa no ya molta ti po ti nei ta ngaro fa mon mole bapta ya ma lo forza si fa malo si moneta o le na bisi au va andasca ma lo la vedo ai faftai voleva noi dei tai au sa molo watu pele o te fafai mo patalo fatu lava mal falo au una tofia le tua so sfata fai taulanga na yo tatu tamama tina matua au sido le tu patalo fatu malava mal falo malo folau malo le stoi formon via faftai tele ile tapoinga paia malu fale malo le tio poi le fiona al console in nei kilani appena falo fisa malu mangele ai ngatailea ia o fio tai pule o minister tato malo New Zealand nei fa pena po Samoa ta lava malo le tau tua tunu tonu falfengal venga lunga le tele mo me tato fasalanga mai se la to mana mai la to fo iwanga yatu la tato aveloli ave pasi ave Texas ia fa pena po tonu la mota tau singo tato matua ang lu level site malo fo ile garului malo le tau siaina tulanga pena ile tato nanga alafi foi tulanga masani lava PC lava le tato nanga so tele lava ila to aina lava lo na yatu wa sa mo la to aina van papena ai meste foi le tulanga pena ile tato promotions le na fala do ina mai o sapulia nele lua pa yaso moltuanga wa onga ai le na tele ole sa pa al fana ule sa mana tuga Fengo tie lava atadia la tausanga msainia afeta la le nawa fa me alo fa moe malu ainga awale fa na twino le apa pa alo fa na ia ma so soni poi to anga le nei vai tau ai le nga tailea ile tu ai lava tatu fa na me alo fa basa di lava ya tatu referral ia manisi lava va nga pe ona ya tatu that those are tradings o tu patasigo ai talapu ia alenga tailea so soni le sene ia malitele na una ilavo nisi vaenga lo papendano o yele tato o nanga pol tato tautua pe tulanga tau seleni I tulanga farblave a pofuanga fala ine Samoa ni selenei ele na una ni vaenga lo yele tau au tato nanga mana tua tato tradings na o ila to fatau ina tu tavale mai tau o te taliaina lau tavale tu sa pela vea a fale tonu pe pala tavale ia pe wa la o le ola tavale italia lava le vaenga ai inga tu ma masa di lava e tau na talia lau tau sanga
ona maua le sosani e toi trade in lau tāwale pe 5 selau e o tu lava le tolsfulu afe pe sili atu foi e mawhaino batua tiro tupe nai lo ao pe a whai e whaatauina so sa mai e tau. Lau pule whaitalia i te talia i naile a iainga le nā pe te pinangalo le tupe lo whaina atuale ai e mawhai lava na toi ave la o e tāwale pe a ele pinangalo iai. Tele tatu whamtalanga si e pēwala au mai le e pēwala taimi le uri te wala au mai po i le tatu o ofisa i le lua pitu o wha o lua pitu o wha o lua pitu po le over se lau ki mana numero tasi over se lau ono lua tasi over se lau wha ono lua tasi i le tatu telefoni wala au fua e te suma mani o mai le tatu tuatusi lua balu Atkinson Avenue Luson Bob Atkinson Avenue neo tau tele na ulai a tātou brand new car sa na Mahindra te pilipili iai, Scorpio XUV 700, tātou pikiapu o lo tu maupele o falfaafe mo whainga me alofa, ia tele o e tātou used cars, o no manunga le tātou taimi, ia manu ia tele lava le nei aso sa mo le tono pele, ia va penal tātou tintawai, anga lele tua i fofanga matiuti o toi le nei aso, ai whaasau i poia. Whaftai mo le pote le nei tai ao, mori e fwoi whaiva o le nei fwoi stofi, toi fitu mino tolo tōre tāle o le tu lai valu o tāro tāla mai sāma pēr tāle valu i le tai ao nei, mana tō maru i o le tai ao, le lofa maranga le lei o le tāra matai le langi, whaftai mo le taria mai o le tautua, le manu o le tai ao, rede sa moa i tono lo maota, tono tā vale, tono whawhainga ruenga whapena fwoi mai mo mai le tono lunga Facebook, mari YouTube, rede sa moa. O ye lava nisi o le atunu o lo alala i tono Florida, i le State o America, ia o loo sauni o tau mo le malosi fo'i Cyclone Milton i se taimi o le so wa umana mai le whionga Presidente Joe Biden ia le fautuanga mai lava nafi whapena fo'i tau whamanatu nei le tae ao please evacuate move away i no whanga uma whamoimo o lo whapena o na whaia na oma ua nei li poti nei le tae ao e iei nisi e le o ese mai no whanga lo no winga la e pe fōringa mai te le lopona le mafu anga reina leo ese a wo mana matu le fautuanga mai le presidente mo le latu saunga le mu Ta ua lava tawai po le a lava lo ka manga o lo ka fale au le lei e ka o fiofi o le taimi le nei i o le fautuanga e ta ua lava au mai lo le faa linga fo ile wa tatau ona tu ua i le ainga ai sa ili atu i seise no whanga i e tau lava ona faa tau nu i a ua le saunga le mu le na so once again saunga le mu o tau i Florida manisi o vaenga ma State o America lo afia ma la whana atura nei fo i vai teimi o tātou iai o vaenga i ele ka ngō marakangaka ele le ia mafu i fo i ai mene i vaenga o ma la whana atura e won mai ia aile tupua au iskaimi e o se whafua se ia ake ia ua whaina foto telo tātou ia ai lo leil me tau na whai ia pēr mai teimi whapea e si tua tawai mana tua e tā si lava le ola e ma whaianga koe maua le fale ia pē kusa pē koe whau aku le fale wale tutusa ma le fale na iei mua au lai maua au le ola ma le soifua ia o le mea lalna e tā si lava ia le lei o le tarananga lea na whainei ma le suite tai o le Labour Party Carmel Sepuloni na mani no initial vaenga ma le progress o le wai ai le pili o le tue whafui ma le sitini sa moa le nasa ina tiana o tui ono le Green Party o nei vaenga manino o le ana tui na mai initial hamtalanga mai le whionga sa usoli i le whionga o pito to susuli to whae su o bole msio mo le sirifio le tunu mua was real palo international ma ualang lango ina i le tuna fono lea which o le satal noi ka mau nel tai au e le o se mele le ile le lato against Pelpidi a whaftai o le whanongo mai ia o le ua suiela lato against anga e le langolango ina o le pili so tarasia ia whaingo fielo no o fiatu le si stage o le ai o le whaitonga lona lua o le whaitonga lona top iai vaenga manino a lena o whaitau iai o te lole futsi fila tano o mua tu sa whamtalanga ian tu na mai ana po wa tasi le fautuanga ale nei li poti le select committee ia toi fa fo it seni New Zealand tangata Samoa na fana na mai le vaitaimi la sosfutolo me tasi iva lua fa so ia o la so mo January tasi iva fa iva so that's banga mo na lona lua o solo ia le tu la fono o le tasi iva valu lua e lona tu langa ato atoa ai na o na teu na ona teu ele committee
O tasi le vaenga manino i le tulanga lontolu. Ua le anga waa umasuli o lantou anga waa i le sitiseni New Zealand se ia o le tausanga tasi iwa no lua. Le tausanga na tutotasi Samoa se ia vanga nasuli nfana na wae ele iyo o ile asumo mo Januari. Tasi iwa, fa iwa. Ya, o nei vaenga tawara na ole atatu whati tali. Paual mea whaftai le lofo le tua o le uwhanongononga atu. Ua amata o na wavala mai se tali fifia. Bastala le lei mo tatu uma. Ia ua lewon tatu te talo ma tatu whana nau iai. Ia leu amata o na tau wavala mai le nei taimi tatu whati tali manon sai. Ia ma ia tatu te talo pe le li ia whaia lava mea tonu. E malosi le mea moni. Pe on tatu whati tali iai. So ne vaenga na mo whafo mai le tunu nei tai au. Toi lua malafa miro tolo toi. O le talo le tula vanu kaka whamala skingo. Kaka whamala skingo kai au. O malole so matado tala mai Samoa ne foi tai au fo so luma. Le fango vai mal pa. E sale nga e ka ko o. Alu yai. Au tafa. Ngadale. Manaya. Alu ai iluma nga. Alu. Tau. Yo. Alu. Luma. Sua. Luma. Sua. Alzafa. Ngadale. Sauni. Alu. Ngadale. Luma. Alu. Yo. Siapa tahu? Iya. Ngai. Yo. Luma. Sua. Luma. Dua. Luma. Naya. Luma. Oka. Luma. Naya. Alu Luma. Yo. Alu. Awai. Alu yai. Alu yai. Famalosi. Alu. Tasi. Lua. Tolu. Pa. Ngabale. Lua. Tolu. Pa. Luma. Lunga. Famalosi. Luma. Pasasa olelei ao. Fa loma imal papatua. Lunga. Ikia unga. Se furu se kone. Ya wala ia. Sau iai, manava lelei totonu. Fafo? Manava tonu? Manava i fafo. Alafa malasi. Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa e lo tātou o tenu, le nei fwoi o tātou whiro ai, i au si mai alau whaafonga, o le whiau tau longo le nei aso o tala mai lo tātou o tenu. O whaawau neo na su e le whaamisinonga mawarunga le tenu se tangi o se su. Whaasanga i ni leo tama i tai e to tolu. Na lātou pueina, tāo fia ma mōlia se tama i tai na tua ia. E whaapea o ia lea o la pi. Na whaia whaasara launga tau whaaleanga ma whaapa ia mata. I lunga o wala o so ta inga le api o fōringa. Sa whauru lea mata ubu tau whaamisinonga e le na mōlia leo. O ia leo o Katerina ua talia, tālo sanga Maria Toilolo engelani le sātele. Ina ua toi whaauia i tua e leo na mōrianga ia i ulai o le tausanga e lua o sifurfitu. Ina ua le aini maua leo. E lango ai tua inga sori tula fono. E whaase lau lima sifuru afe tā la lea o wha inga atoa o le tupe. Ua sua i e lea tama i ta ile minsta o leo.
whapea tama ita i leo e tolu, o pere i sopo, sai sirita tufunga, mahana nia lene. O le autua lea tangi, ona ua tua ia pe moria se, ma pua ina se fo ia leo le na moria, ai le o ia leo o la pi. O le lima o aso na nofu tau fiai va inga leo le na moria, o le isi lea fina unga le su, ona o whaatino lea tūlanga se ngai o inga sori tū la fono, e au noa mani mau tutua leo e wha mau ni ai le na moria. Na whauru e leo e tolu se talo sanga le wha amsinonga, e ta ua o le strike out motion, o se fina unga whale tū la fono na tu ina atua ni mau, na fina wina ai le tau fia le sue ino le tangi po le su, e peo na whauru wha sanga ia i la tau. O le tau sanga lua whelua sifuru, na mai ai o na sue lea fina unga, ai o le asolulu le vaya sune ei na fitoa au mai ei le whai unga, ma ua te ena ai lea fina unga. O polo ina ai le wha amsino, le fionga whepulea i Amperosa Roma, le na whauru ina le su ina ia whaia nisi te unga o lana fina unga, wha sanga ia i la tau o lo ia molia, ma tu ina atuaila na mata ubu tau wha amsino ngai whafonga ina, ila so wha le masina fau novema. O le vala unga leo le a wha atulanga ai se aso, e sue ai. O ave le wha maura longa le wha amsino ngai le na whauru ina le mata ubu le nei, ona ua umi o whaatali se whaai unga, lea ua lata i le whātau sanga o whaatali. Ua toi ni vai aso mai ona pue le porkalame whaasolo i televisia le Survivor Australia, lea lo pue ina ni no fuanga i se Samoa, e peo na whaafai arua ngai le siria le tolu se lau tangata o le tātou utano. Stasi leo porkalame tau televisia i Australia, ua avea mawhai to ai maua inga arua ngā nisi i Samoa, ma ua fisoa ni ai le au poeata maisi tangata mai Australia e toa se lau. O lo tolo toi le whaatino ina o lea ngā ruenga. O stasi leo ala ngā tupe maua o tātou tangata ma o lo manui ai fo i male tamau ainga. O le season 10 o le Survivor Australia, o lo po ina nei sa moa e le wha moe, o le tausanga fau e amata whaasala lau wai. O lo tūranga le lei pere si tia o tupe maua mai le atina o tangata tā whao mai le atinuu. E tu sai o wha maunga la tamai o le tausanga wha le tupe fau, le olo wha ngā soro le te minei, talu mai le masino i ulai o le nei tausanga. I le masino o kuso na wha mauina aile si tio tangata tā whao, na a whero tātu utinu, sifuru fitu a whelua se lau wha sifuru walu, o se si tanga e wha tesi ma le fitu pasene, pe a fua ia au kuso le tausanga le te nei lua o lua tolu, sifuru ono a wha se lau fitu sifuru tasi tulisi, na malanga mai le atunu i le masina. O le masina fo i o iulai o le neitu sanga na wha mawinai, le se furu tesi ma le lua pasene, na si tia ai tangata tā wha mai le atunu, ma se va inga tau la i le wha au au peo tūlanga le leo le ati nae. O tupe maua mai tangata tā wha mo au kuso le neitu sanga wa wha mawina, i le lima sifuru valu tesi ma le iwa miliona, ma se si tanga e ono tesi ma le tasi pasene, e fua ia au kuso le tausanga le te nei, sa wha mawina tupe maua i lea masina, i le lima sfuru lima tesi ma le 5 miliona ta la. I le maketi o tangata ta wha mai mo au kuso, wha sfuru fitu pasene wa si ti ai o tangata na malanga mai ai e pei o tau ainga mauo e tolu sfuru tasi pasene. O tangata na mafua na malanga mai le atunu, ona o whainga paanga tau pisinisi, o wha mawina le mawalunga tele o ila tau na whai sa moa ia au kuso, e valu sfuru wha tesi ma le 2 pasene. O New Zealand sa pito to tele tangata na malanga mai ai, fast food tasi pasene, ila o whainga e fitu afe, ma le ono sfuru valu. E le tuana ini masina talu na whatuina le mtanga luenga fau o ta longa malanga o a mole fio tangata, le Ministry of Sports and Recreation, ai o tapena nei lea mtanga luenga, e tali malo le fono wha minsta tunu o le Oceania, o le atala noa ina i Samoa le taua, o le te atu ia fianga o whala au whaasaina i tā longa. E se furu iwa minsta o tā longa o tunu e se le a wai lea fono whaavao malo, leo le au suia le whalitali malo le tāno atu sitala, i le aso lua sfuru iwa le masina nei o kitopa. O lono winga mai a le fono a malo le tāu purenga le aso tonai, lua sfuru ono o kitopa, ai o le vā yaso e se so o ai tau au fia lea fono wha minsta i lo tātu utino. O le tāu o lea fono tanga, ono le a au tū le wha malo sia,
O whainga whaavae ma le ngālulu e whaatasi o tinu e tāo fia le whaongaina o whala au whaasaina I tā longa, ina ia pui ai le soifua malolo ina o tangata tā alo. O le a whaasoa I fo I manatu o usu ngā whono esese, ia fianga o lātou o tunu ma o lātou tangata tā alo, ona o whala au whaasaina, ma soala upule ai whaatasi ni awala, e ma whainga si tia ai le tūlanga o tā longa esese au sia, ni tausi ni onga e ma malo na whaatinonga, e au noa ma le whaonga ai o whala au whaasaina. O lo iei le wha moe fausia ni por kalame ma ni whainga whaavae, e whetu wha iei e tunu pe a maea lea fon tanga. Manuia le yaso soifua. E silia ma le se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pela o litio. I le radio Samoa, tasi 5 tolu amo. O le leilunga o le ala tele le taimi le nei ia e manatua fo i le taimi le nei wa amata o na pisi so u feo lolo anga i atu i le mamafa le traffic i le taimi le nei lunga i Hill Road i nei le tū le nei au kilani saute eastbound o lo maita watu le vaenga le na Alfriston and Takanini o lo o iei tātou le vaenga le na o le alu ma le tū i le taimi le nei o lona winga feo lolo le pisi ia e whapena fo i la ilanga i atu i lunga le tātou Southern Motorway on ramp i le taimi le nei westbound o lo mai tau watu foi I le taimi lava le nei o ina manu rewa towards State Highway 1 via Hill Road o lo mai tau watu taimi nei ia na ua fai lava foi si feo lolo o le pisi I le nei taimi o le taiao se isi o vaenga foi lo mai tau watu on State Highway lua se fulu le taimi le nei northbound le vaenga le na mai Mangry Bridge whaasolo solo mai ai lava foi le on ramp le na anga iane le malai alele ia o le mai tau watu wa pisi foi tātou I le nei taimi whapena on State Highway 1 at the Southern Motorway Interchange avta avale ia wapisi tātou I le taimi le nei southbound o lo mai tau watu la tātou on State Highway luas fulu Hillsborough anga ia tu le exit le nanga iane I le malaiva alele foi ia o lo whapena lawa foi na pisi I le taimi le nei whapena foi le lata atu one hanga exit ia o le na ua whai foi si pisi o tātou I le taimi le nei lunga Onera Road o le isi vaenga le na o lo mai tau watu whai lava si pisi eastbound I le vaenga le na anga iane I le Harbour Bridge mai Onera Road anga iane le Harbour Bridge le taimi le nei whapena fo I Birkenhead o lo mai tau watu ua pisi lava fo I tātou I le nei taimi o le tae au State Highway se fulu maleono Northern Motorway southbound mai tau watu I le Val Lincoln Road and St. Luke's o lo mamafa le traffic I le taimi le nei whapena fo I le anga iatu te aratu mo aveta avale uma northbound Waterview Tunnel pe alakalaka iai tātou vaenga le na o lea fo I ua maita watu le mamafa le traffic whapena fo I le lata atu Royal Road nisi nao vaenga o lo maita watu taimi le nei avta avale ia wa whai lava fo I si mamafa ai o le traffic tautua nao le saunga le mu lo iau lava a au na o 10 minute te ai leitu lai valu Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 tolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand Ua mawhai an awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Papai atu lua se fulu mara whawa I le vela le e Samoa ni vaenga o le tai au fau. Le se swinga o le tau I Samoa le atu maona pa utimu e langi le leifo inisio taimi e mawhaina o le lua se fulu mara valu le maurunga le vela le e Samoa le soru su whailona maua o whamamonga lata mailena I le nei taimi o le taihau. Ia, on tātou papa e tuai le poi le tau I le tulanga e vaenga se ese o Australia le nei taimi o le taihau whaatalofa tuai ia ma le tātou pakalame paanga o malapa le marua le taihau so se vaenga o Australia. Good day mate alo lapa sifua maria nei taihau I le lomo i Canberra ma kua maru lua lo I le nei vaenga o le taihau
o le fa solo sulu mate ngo file line so mama na ye lo ma fana duas futolu lo na maulunga tasi lo na maulalo o le tulanga dal a ye ma fana on air ya palo na marulu fo I le na mo Canberra Australia senior Australia ma lo sui fo maruia nei time o tai au sfulu lo il malulu mo to nei bang o le tai au fo o le fa solo na awa o le tau e fo te me langi le yain ma na ye ma fana mo to lo su fa lo na maulunga Sfutolu lona maulalo Melbourne fatal fatu nei time o tai au fo malo la versi fo maruia sfutfalo il malulu nei time o tai au o la fa solo na malo sit savili pe tai la langi le tau mo to le so lo sfulu mo lo ma fana sfutolu lona maulalo ma ga yal ma fana na o le si no paula ma ngalo te pa tu fisi malulu Australia Hobart valu lo il nei time o tai au sfutvalu mo lo le malulu le so valu lona maulalo o timu e malo sport savili o se vanga o malava no mana ma fana Adelaide sul mata ngo fira la mana ma fana lo su tasi lona maulunga sport lona mawalalo Brisbane a ma jato nei tai au ala fa solo ina pa ona timu lang de lei fo tau mo to le so to lo su to maulunga na ma fana mo to le so su fitu lona mawalalo Perth Australia ala fa solo ina lang de lei tau ve vela fo le lo su riva lona mawalunga Sfutasi lona maulalo ia ma sulu mate ngo fire la ole makwa be vela Darwin todos fitu lona maulunga lo sfurono lona maulalo ba ngo mana Australia ma le tulanga ile tau ile ne fa yaso tama ki makaura au kilani no fa fa samlanga radio sambo ma vai ti fafo ole awa mai ya le mana yo le tau tata mai langi de lei sfutasi lo ile malulu fafo ati o ole a fa solo ina awa langi de lei pa o timu ni so vai ngo au kilani ne yaso Sfulu ono mo lunga marulu mo tatou ni yaso baru lona ma lalo tai pe aulia ba vai tu sa le tau nei matai hap ala fa sona awa lang delay pa pena fo marulu sfulu ono lona ma lunga ba ngo yon tua lang delay la stona e marulu fo la stona e lang delay la sa lang delay la so fu apa ultimo la sa lang delay la so fu aso lua mana so lulu na yaso o luma na yato ya fa mo mana vai tau nei tai mo tai hau Ya tunu o fa fonga mai so se vai ngo Hawaii, America, Manisha vai ngo Kelope. Ya tono lo mo ia mani tau mo to. Nei so fo wata to rodia. So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso fulu no se tema. Se iau lia le aso se fulu valu o katopa. E anga va umai le se ie te ono manu malo ai I le 5 se laun tala cash. E whaiele I le aso loose full tasi o katopa. Apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz. E talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau. Ma le lua se fulu afe tala. E lua miru te whaiele au talo sanga online. Ai tasi li tu lai wha atali e te tali. E ia ngā wha abitoa valau le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Tatu talo mai sa mo pe ora fa fonga le tunu nei tai ala te fa sala wina mo e pa tale tu la se fulu ma le lua o le so fa pena fo fitu po ana nei o le tau lungo tatu talo mai sa mo nei vai aso le tau le valu e le tai wa tai au pe audio lo tu se fo ma ma to manosi na fa fonga le tunu le fo ma to fa longo e tatu talo mai sa mo nei tai au o vai atu ni se ripoti la tamai nei le tai au a me se onga luenga le olo fai mo le ba foi le New Zealand na mo ma ngoto ngai foi e tara fatai o Samoa ole mo kwa so war va ngale o fai ngar wenga la to man tur ngar wenga le tong fai nei no ma wo ni se ripoti e mana o mie New Zealand ia va ve na fai se ngar wenga va alea ona ole telo swa u se lunga va even though le na ripoti ua o i swa o liki ai ole telo swa ulo tona va e ni de New Zealand facing alwenga ia vave ona ave se iner vanga le ponta tal no na fimare fanga no bana or swa ule ko or va a o inga masa umai o nga Samoa o tele la fine ai torsia ia fai New Zealand facing alwenga e vave ona pe ave se iner va a mon melo yai ina ia awane I masa umor swa o nga Samoa ya karsia ya baveng fai singa ngar weng wa va ya tu lang o ingar weng ala to fai man to fo su weng o mai fai mo le full report ole tu langa na laiona pele fil va ma mo va ma ngoto I for va ya marswa upo o te lewa o ke lol poringa tele ala na I tono Samoa o swa u le tono va ni te u masa ai o nga Samoa te le lol fa le ton ya tarsia ya va ve on fai singa weng ari sila ina ia fai ona wale te mai report na nafi o le siva ale na resako le Canterbury fa moi o le atele senga luenga fai ia pare o ke lo fa fita u lo fenga malato o le so ke lo le
o ngā Samoa Samoa le i le wā. Ia le tio fo ila zeisi le tupo i le whaale tonu. Ia wale mai tau atu e peina mo le mau fo le kapiteni nisi fo i o tustu singa le sa whai ai fo i sana i whamtalanga. Whai si so wātele o le o ngā sami le na o le atili whainga tāla le na. Ia o lava fo i ia la tau sa tau ma whai atu fo i le mo le ngā luenga wha aola ma le fsusuan mua mua. Ia le i whai ngō fia fo i e whaftai le atua o le nā lava na ma whai na whasawina la tau pats. Ia kia fo i atawai o le tātou tali le lei. Po a tonu lava wha mau maunga mau tu I wa kele fo I le talata vai wa saua a le lai mai tawa to le foka fa mauti no le se sua u fo le o mafai ona liki mai tono le va so that's a great point mo tato ia ka kukuli makai a wala ngai eleno fo I fo ni sila mai le ta taula va fo ona fa atu wai ona nga ia to fa ata no pa wale me ke fo wa sua nge se malie le po a ia le afio va nga malue yang sua o e ko Wai o ka ko kukuri uma mali kukuri uma. Maleo ke fo walu se si e wage fo ile le va. E fata tala fonga a ole afe tonne o swa u le na mo wina le va ale e ma kwai manga ambia le ave sor va au ye umor swa u tono e liki ro swa u nga Samoa Samoa te le ma fa le tono tato ya me se le alo atu mo tanga palolo. Le masina nei o ke topa ya tarsia ia bave na facing albenga New Zealand. Ina ia wavna ki dia esere wa amai o ngā Samoa Samoa ia male wha moe ia sao mai le wa a ese mai le wa ma sao mo mai marsua ulei awane msai o ngā Samoa Samoa I think that's all pa wanga ka ku ka kalo nei time mo tato ele mfai ona o fo le fai ninga luenga o ka kalo ia anga lele atua fa asino tonu ni au ala ma fai ona fai inga luenga ile saunga le muina ia puipuia le soifua ma le ola lau le lei fo i o tātou se o manga e mai se o le sam. Le lei e se mai tala mai Samoa o te loa le ua silfiel to te leo tātou i le tūlanga o il tātou au le toa Samoa le o te pene nei mo le ta morsanga wa o te loa le la amalanga i o i ngelani. O wawai atu le au o le makua I maanga i al kako au sori. Se lau pasene le au le toa Samoa le o umona fitfilia. Ia, mo le tamarasanga na. O na ia lisi ia ta. Ia, I o e tawai. Le kai nga ngalo ma misi lisi a tātou. Tātou au lale nei o le o whaasauni. Ia o tātou tamata alo Anthony Milford e mai I le Kalapole Dolphins. Blaze Sewala. Talangi ia e mai le Kalapole Eels o Dane Mariner Broncos, Francis Molo Dragons, Gordon Chan Kamtung ia mai le Kalapole Sea Eagles o Isaac Tango o Tango Panthers o Jake Tango e o mai le Kalapole Eels Jerome Luai ia o le tatou kapeteni le nā mo le nei fo'i vai taimi ia o le aua le Panthers le anga siampingi ngei atawai ia whapena fo'i la Jazz te vanga mai le aua maako whawhekai o le se mako sui mai le aua le Warriors Gerald Skelton mai le Bulldogs Jeremiah Nanai mai le Cowboys John Asiata mai le Leopards Josiah Bahulu Titans Junior Paunga mai le Roosters Keenan Palacia mai le Titans Lazarus Valepu mai le Storm Luciano Leilua mai le Dragons Paul Roach mai le Warriors Ricky Lotele mai le Leopards Roger Tuivasa-Sheck mai le Warriors Sean Bloor mai le Storm Simi Sasangi mai le Raiders and Terrell May mai le Roosters tatou aula le na lewa ye tawai so ole sunga ia Jerome Luai o kapteni na tātou to Samoa Ben Gardner ole whaia o ngauru na tātou to Samoa pei ona a mai o le sirfio le tino o alo Samoa o lefta fitfilia mo le temi mua Tasha mo le au Faisto tele la tau Blaise wala talangi Dane Mariner whapena foi Gerald Skelton Jeremiah Nanai o Jeremiah Nanai o le alo leo Samoa sa ta alo le au Australia le World Cup le umatu nei ia whaftai leo titulatu le ua piki mai le toa Samoa Josiah Bahulu Juna Paunga Lazarus Valepu Paul Roach Roger Tuivasa-Sheck Sean Bloor Masimi Sasangi o alo umana Samoa te mua lea le fitfidi ai mo le tātou toa Samoa ma kwa manga ia soloka ko au so ngaia oka ia ole na ia manuia le alo atu maltau whaingal tātou toa Samoa ia mo le tamarasanga leo le te pena atu iai
Ia kapua mai kako ko amanga ia kako au so le ia so la tatu talia le tong fengal tatu to Samoa ne foi tau sanga tau si mo le tong fengal tatu to Samoa le ai ne o te lo sialo Samoa le fitifia ile au le it's either manunua ia po la fo ia fifili ia au Australia ma au New Zealand ma to le o fakasia ia ba ngai ma Pacific Championship le e foi au Kiwi New Zealand ia te lo sialo Samoa le fitifia po au New Zealand ma mana ia foi le tilo wa ese umala kalapu le e o mai tamata alo ia te au ia lo kakalo foi le ia ma faila ona vave ona tu fa atasi o la to skills manga va ese wa ese uma kalapu ia na o mai e ma faila ona unified fa atasi i le au le atato ia ma fa akingo fa kasi ia ma kingo fo ia ka woka fia o malo atavai Lua se fulu lua mala fo cha nele tula valu smala fa fonga fa fitel neve yaso tato mau fa Samoa. E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua vela le fala. O le atunu malona soifuanga masani, se tasi le nei o anga e lau ilo ai Samoa, o le nofo po o le sāwhai. E le iaini nofo a whaapapalangi nā aso. Pe a tawa fia Samoa i ana fasilo whainga masani. Sa o tilo lava o i tangata mātutua i le malo losi e sa whawhai i whanutanga whaale no. Ia po e kale sia fo. O se tū o lo o wha wa wina pēr i nuu mafio anga i Samoa i aso nei. A whailani potopotonga whaale nuu e lo te aini mata o pue masani o na umi. E mai tawina toi ina e nonofo i lunga o whala tusa lama po le ale umi e fono aile nu. O isi e ngā pe vai, o isi e sa whai sa o lava. E masani la a umi o na nofo le tangata, o na mauti noa lava lea, ua mawhana whana lo na nofoanga. O ina tonu e mafua mai aile upu, ua vevela lo na nofoanga pe ua vevela le fala o lo nofo ai. E whaamatala se mea ua umitele e sona taulumanga po sona tala noina. Mana tua foi o le nofo po o le sao fai. O se tasi leo tu whaaloalo le atunu. E le fai tuina ni fesila whainga matai. Pe ta o te fo. Ia, vanga nā le whono tau to oto salimuri anga na whai ai whai maile lua nāla o na whono tau to oto o na o le pala ai a safune. E ai le whautuanga wha mole, whaapupu mai o tau manatu ua vela le whala. O le aalu fo i le pō o whalo le nei mata upu whaingofie. Ua vela le whala. Manuia lau whasaunga Samoa il ni aso. Ea lelei e sao lelei a lea tulanga a. Ea ai monia ia sunga asi ava ia ono tato i neia tunu ia uanga ngofalunga ngofoa ia au te lole upu na mafua maia. I tono lea tunu i le telo tu sanga mawai. Ia ole kako a sanfa ia ilunga le whala i le a. Le whaunga ngofoa a. Ia a o miloa. Ia la ngā lau whekau le upua. Kai mangai, o ngā mau nau apia. Mau. Le wanga mau tawai. O le taurunga o tātou mau wha Samoa. Ka mai a tātou tala mai Samoa le tātou waru tai au tai au. Alo, pa tai le tunu le nei fo i tai au fau. Se lau o i afe tone o le swa ulenta o le tāpakala me nei le tai au. A whaari liu tūlanga o litas. Le tele ina whaangai ni tātou nevai taimi.
Pe 1.1 milionga liters. Ia pe a fa pe ia ngofa oima e kango e calculate. Failo calculations pe 4 liters i le afe tone. Ia o ngai vaenga kaulaka mai ngā 1.1 milionga liters. Ia le lei na tata ua nei le tai au e ialo Samoa le ofitifili le tatu au o le maua sunga Stephen Crichton le ofitifilia. Ia ono le la alo kama hipo. Hipo kama. Hipo kama. O le sunga Brian To'o. Ia le maua lo fa mulo lia kala mai le final le na mangmaro ia Panthers. Ia Marcus Storm. O bela na le fifilia na ialo yo Samoa. Ia ka sia ko mangbango le Samoa. Ia lei ia fatala foi fosia tau Chris le o fata simbal nei tai au ta sa fa mon mon. Talo for Chris o mai oil nei tai au. Morning, my friend. Wami o tonu fitao a yele ro fomlanga le le tu le fitao mato go fitao le le fo le tu a ale la fe mele ma go mo cha tonu fitao a foi mai. O le nei ia ato to le le la o to wa miu. E pe o lota o to tama o ile lang ato to o le o ia ali fina e mena ale la fe mele le fa malo si le pole mau le mo cha to le fitao a foi mai foi mai ve me ole le ia ato to le o la o to wa miu pe o lo o to tama o ile lang e ato to o le o ia ali fina no nge cha to le fina ia ato o leo tato wa mio ali fina ai pe o tato tama o ile lang e ato ona le o ia ali fina friend tali tato le aso le to ne ya single wengo tama o tato mo tino tato wa ia ato ona le leo tato wa tato wa mi pe o tato tama o ile lang e ato ona le o ia ali fina friend ya tato mauna mo tato ni fitao family tele to moto pes nga la fe me ya so pa Oh yes, to leo,
Radio Samoa. Talofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa, tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fione loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. Talofa, wa o salmasinga, fale lua tim toilolo, o le loia Samoa. Fabitoa la o unanga, i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu faal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iwa lua ono, o tasi lua lua. O iwa lua ono, o tasi lua lua. Faftai. Fauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu fau betolo. E leo toi umi ai o le aso whabetoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whai mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute, o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wale whailonga. O te tala le tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o ki topa i le iwa le tai au, whailonga i le afra se fulu lua i la waudi o le so lava nga fa bole e na videos ata maiti taito tasi maruia tele loto maiti mai le pulenga mala fainga wenga ale Radio Samoa ua langolonga wina le fa moi moi le fa nau mo le loto ta maiti e company nei Moana Rentals, Moana Connect, Dash Travel, Tavaisina Trust, e Mele Palamo mai le Loan Market. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo i ona latu te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tau tua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi, tasi olua o tolu ono o. Olua tasi, tasi olua o tolu ono o. Na ona whamanatu le atunu o le iwa nei le tae au tapuni e tātou videos mo le whamoi mo le whanau i latu tau loto whamoi mole so o leo te wawe atu toi lua sulima minute le te toi ona tapungi ilo le alwhale sio ua poloka la wala le ainga i ona whate talele le awhasfun ma lua le aoli nei e mawaia le tulanga o e tātou tau loto nei whanau i ona maua latu whailonga kete whailonga manga i o whailonga o kere ka wakua aise i umanga ke ale awhasfulua ngai nga ka wakule whamoi mole whatis mai nei sio tātou malo whalongia mo le nei tae au mo le tātou pakalame Tasha? Ia, Samoa malau whaafonga ngai mai sifo ila mai moa i le nei tae au. Ia, o lea o tātou whaatasi nei fo il tātou ofisa whaasalalau. Ia, manisi fo i o tamaitai matamali i o lo ngalu lue. I se tasi fo i o matanga luenga po tautua sili o na mo mia. Ia mao ngā tele mo i tātou. Whaatalo whaatuaila ia male mamalu nei. Ia la sunga ia Angel Fatu and Nita Toa. Sau se taimi whaalau i loa lava e la ua. Ia la ua mtafa yoi tonu o matanga luenga le nei Transitional Housing Social Services Manager. Ye whaatalo whaloa i atu ai la i le nei fo i tai au i lo o lua fio mai malolua sasu mai. Over to you. Whaatalo whaatu i le sunga i le ali i awa o Tawai. Whaapeta o salun maalu le tai au. Ia whaatalo whaatu fo i le mamalu o Samoa. O lo whaafonga mai nei tai au le tūlau le aso matungo fie i le alofo le atua. Ia lo ingoa o Fuao Angel
Simanua fo sa ngote fatu. Ai whaapupu o Angel fatu zangote. Taio Manuia. My name is Nita. I work for Strive Community Trust over in Otahu, and we are here today to broadcast our services just to see how we might be able to help our community, not just the Samoan community, but also the wider community as well. Awesome. So once again, Samoa, Angel Fatu is our is a transitional housing social services manager, and Nita Tua is assisting her today. She is also a support worker for the transitional housing social services. So this morning, this is one of the services and assistance that are most needed and must be known by all our people. So thank you very much for joining us. O se tasile no tautua, e mo o mia lava e tātou tangata o na sila fia mai loa lele. So our question for us this morning, can you please tell us what the services is about and how our people could be benefit from it? Yeah, whawhtai lava mo le fasili. O le matou matanga Ruengo Strive Community Trust. Ia o matou CEO o Sharon Wilson Davis. O ova ma le 25 tausanga o matou au nei tutonu New Zealand ngai. Ia, e tele o matou e tele ia whesuani e maua i le matou matanga Ruenga. E iai matou Family Service Centre, social workers, registered counsellors, master social workers, ai le ngata lea mako youth team, ai whapitoa sa tala noa ne taia o no matou transitional housing. E iai matou whesuani I le lautele o le atunu, o lo whaapenana suru whai atu, e whia maua se whesuani, a wase lato no fo anga tu mau. Malo le saunua. So mo I la tau la lo fianga yatu. A wa fa pengela wa le bo fianga yatu so sa ilis. O a tonu I tu ai ngata e fa apito ia ila tau au nanga po le tau tuale nei a o a fo ini vaenga eligibility criteria e mafai ona fa alawi lo le nei taimi mo na yo tatou tangata fo yo lo fa fonga mai. Yeah, so at the moment we've been catering to our singles and our couples, 18 years and over. For families in our transitional housing space, and we advocate and support them with their transition into permanent housing, whether it be private rental or kainga ora properties. So afa apela o le o mo o mia va verse fale. Can you guarantee e mawhai la pe afa apela wa kumu le mako fale po ua iai ni tūlanga wa le whetau iai le mawhai ona o nofo I tutonu o le matou ainga masani. Can you guarantee pe afa apela le la o sulu whai aku ngeila nei po o atai au e maua se no whanga moa? We can. There is a process that we have in place. Through that we go through the pre-assessment. So there is a process that we have in place, but also we try and help and support you to make sure that you're not homelessness. O lale tau sanga whaatapulaa e mawhai ei ona maua le fale mo lato uma o le aanga I atu whaamole. So 18 years and over. Okay. It's open to all ethnicities and all cultures. Okay. O whale la ia tau te e mawhai ona iai le au nanga matali atu ai I le sulfa ia tau tangata. O ani wa ainga tu tono whale I o bai te tau lava fo ona sila fia ele atu nuu I o lo whafonga mai. O ani wa ainga tu tono whale o aini tu aina tangata fo ia e mawhai ona au maui whale ia. Yeah, e tō tele lava tangata o atu e whai lato assessment. Yeah, for us, it's to make sure that the accommodation is clean and tidy and meets the Healthy Homes Act. We do look at suitability too for the families or the people that come through to our space. So we do make sure that everything's in place before they come into our space, but more so that the place is suitable for them. Okay, mana lo no winga la saunoanga e ai le poku po le fale tasi le potu moe lua potu moe fa pe fea I ulunga le I mawhanau. Yes, we do have space that caters to couples and families outside our transitional housing space. So we do have 4 hubs at the moment based in Manurewa, Papatoetoe, Maangele, mai Otahuhu.
Malo, mana ia sei tōti ata le sunga le o ata vai. Ia be fo sana whaafsili le nei tai au mō tātou. Ia ai le nafo. Ia au mai se saunuanga fsosoani mai ia Nita. Nita, what is your role in your office? So in Otahu, I am what we call ringa kirunga. Also most known to others as support worker. So ringa kirunga, I think if we were to translate it in also in the Samoan language, it's a hand up rather than a handout, as per how our CEO would explain it. So rather than giving, it's an opportunity for us as support workers to put our hands up and say, look, this is how we can support you, this is what we can do together, and this is how we can work towards our goals and plans to housing our families, whether they're single, couple, and yeah. Are there any ways where you can help reach out our communities if they don't come to you? So as we were proposing with our manager in terms of how we might be able to reach out, this was one of the ideas that we come up with. It's still in the works to see what other avenues we can take to try and support our families out there, whether it be, I know today is World Homeless Day, and I know events like that, other services get together. So that's another way that we might be able to reach out to whether they be individuals, families, couples, to try and come into our services. I mean, we can't cater to all, but we can guarantee that the support that the team has in our transitional housing spaces to not just within Strive, but we can also refer them to other organizations and yeah. Beautiful, beautiful. Tawai, do you have a question for them? Although Timba Wayla to after hours service all are available, can you tell us about the after hours service? If I would want. So with that, it's actually our securities that are after hours, and they assist during the weekends. So yeah, at the stage we are from Monday to Friday. And during normal business working hours. However, we do have our securities, and thank you to the Mialamu Security, who also support us in that space and in the weekends. Awesome. So before we wrap up this morning, could you please once again explain the types of wraparound services that you offer, including the role of social workers, because we now know, okay, yes, there are social workers, but we really don't know. I mean, for our viewers and listeners, they really need to know who to go to in processes. So could you please tell us that one more time before we wrap up? Yep, thank you. So we do have our Family Service Centre in Mangere, based on Massey Road, and they are our social services registered social workers. We also have counsellors, support workers, and we also have massive social workers in South Auckland high schools, and our Sustaining Tenancy team. They can help advocate if you have any issues with your properties, whether it's kainga ora properties or private rental properties, they'll be able to advocate for you. We also have our youth team, Keys team in Buckland Road in Mangere, and also then our transitional housing, which we have 4 hubs at the moment. We also have a service EPF that helps our parents with young children from the ages of 2 to 5 to help them transition into preschool. So Te Leaia Feswani e Mawad Matzo organisation. Also just want to acknowledge a lot of the external services out there that we work in collaboration in order to help and serve our people in our community. Malo, whaafetai o se tautua o ngā tele, tautua sili fo ilona o ngā ia mo I tātou, iau whaafonga fo so tātou atunu ai mai se fo ila mai mo mai le nei tai au, I au nanga ma tautua o lo whaatino ina, e la o tau matanga ruenga, ai tātou tele I whaatou wha, na o numera lava o telefoni ina ia mautinoa le lei, ila tātou atunu o numera e whaafsotai. Ia whaafitai lava, ia ola o numera o le olua fitu, ono waluiva ono o wha, be whesota I mai fo I the Strive Community Trust 0800 Strive Trust.
Do you want to share your Nita? My number is 021-224-6352. Alright. Mana onga na tawi fale ele onisi mana onga mos la fia tato watsunu. Malo faftai ia. Tanu mailisi uyo tato fatal tanoanga le neita ya faftai tele. Moli atil faftai la wafionga foi. Ia ai mai se foi lo so atau le neita ya fafno ina lo lo taimi lo ngopuya li ia so tato watsunu ia wa foi tulanga ma au nanga ta ua mo e tato ai mai se au fafonga faftai tele lava le au ai mai ile neita ya. Manu ia tele to engole neiva ia so angalele le atua. Thank you. o le to lunga le por kala me maru le tai ao o le o i fami no jantu puni lo le o le tato promotion for le por tavanga mo talo tona fa nau ro ko pa nga le umi o le la tu atu atu oi la fo mai le video pe a fialu tonu e talo le iva ia on tapuni lo le va no ia taro fa de tali a forse fun lo le o le so o te no termina le taimi ma fonga mua
whakamua se manu Francis Ioane la fai kako le la waia tatu fai longa na paua la utala le fai atu nei matua e ke le ngai fai longa nei whanau na uta pena e le pulenga mana whainga ruenga Radio Samoa mo le whaftai tele lava sponsors po company lo fisa son mai mo fai longa nei whanau so ele nga tangata la tele nga reaction so langa video ele nga kanga po so aku iai po le sila so aku iai po masalo ape ke ya wa se ka ke musa fa se kala ai fa wi fa ekele fa longa nei fana lo te pena iai ka no fa ngai fanga ya le ia ai ta ua fo ia la halua le makua ia fai le mea alofa mo le sana tama le ana au mai tau loto ina ia au fo ngi fa pe e wale mo se kulanga se o kama ia manga ia makua i sami le fai ngol tau loto wa o le alo le kau loko inungo le ea mala le o fa pene ia o se achievements fo ile le se ha se a ona maua au le maua o taimi fa pene e fa lawi lo ai tau loto fa nau ia ke au ia ai anga o ia isa kama i kiki alu ke fai aku ke alu au ia fai ai va ai o ele wasili o la me alofa le oelenga sili iyo Asawa ya le na so ta lole tula iva ya on tapuni lole le avanoa ya mo video sa nai fana ya ai fa tari lo mo afa suma lua o na le la mo mai nai fana la mo la tu fai long so pe no ta one le tai au sa pe te su ta sen nafi no maua I la lol tanto office sole ma ko I o masaro o videos la bitu lunga killer reactions o sa va dia le san po le lima po le ongo afer kai mini ia po o va foi pe fu ku la ngafi o mal temini nei ia ai ma tu la la te reactions la to video ia o la to na la mo tanto fai longa ia o ta pe ina ma ia manu ia le alo atu nei fa na la to lo ko mai e ka lo fai no tele tene matama makua I fai le kau loko sa kangi lo le ai la skulini ai sa le ia lava papale fo ia senga fai o nga so sa wa te pena ino nai fa na le fai ngo fi fo ia ma sol tau o ino fa sa mo nai fa na ia ai lava on sa o toma ia lava papale fo I le tulango nai fa na mal ka o ino la ko fa sa mo sa o le te vai wa el ka mai kiki e fai le kau loko le o kelle il fa le pe fa tsama ptina se fai nga malo kau loko o kulai o fa sal time fo le wa tumu tangata ia nei tamai te ile langona fo le meia e fefe sa o la so no lava le ono sa yo tato fa pale nei tamai ia le na famana tolo o fa o pe ia le pa o fa betoa le tano sa mo le lotu o tamaiti o ka fefe ai manga ia su kior ka mo marking e ko ai la se fefe vai alu le ko fa ka loko vai o fa tau ia o fo fana fa ka wanga o fo fanga fa mo o le fa sisila fo I o ko nga ma ko se yo fo ko wa so fa betoa fa mo se la uri masu male iva o ne hanga mo le tano sa mo ya la e pali ma tu ma la fainga renga fa te mai la fa o la se pa ila sto nai ia o le lanto se o na ia o le kako por kala mena mo nei tai au le lei ma lo fa tele tunu ul te talo mo tapo inga tatu tar fo pe atale iva le tai o nei le te pena mai sa va ma se mino te le tatu tala la fa lo te le wa fa fo mai le tunu ia ma lo fo le su nei tai au Natasha ma lo ta vai le lava pale le nei fo tai au manu ia tele lava fo to enga le nei aso la sunga le Samoa fa tai atu le nei aso manu ia to fai va lo filima tato filo ai saso mo le lo fole tua to fai so ifua manu ia to matua ai ola ma to fa na via fai of fo ia fala ia ma fa le le masina ua va ai lunga o maunga ma fa le ta la la ta la la ta la la
fia e ua le ngata mai lea. Ta la la la